Malo e lele a hou eiki mo e ka inga tonga katoa pe o kulawa ke mo mea mai i he poni ki he mau whamama atu me i Amerika pe ako atai pe ha whapamake he ki he ne awhio ta matu i tupo ono tahine kuini na naspau utu aho ka maa na whare alo pea mo e ha mo e ofo katoa pe ka maa ha tutu mafua pe ke hau eiki mo e nau whanau pe ke ha mata pule mo e nau whanau pe ha ke kautaki lotu mo e tonga katoa pe o lawa ke mo mea mai he whiawhini ki he mau pe nolo whakawike o kui koe whamama ki he kai o nau tui mo mui mui ki he te mokalaki o kuna pea pe koe pāti koe ni ai pātoa whai o mari koe ni ko wha whea siria ki whai hatau ki lotu hiri pe koe a te tau kamatare siria O tua koe mau tamai whakahewane a Fiona. Wa whawhita mi whamalo ka te koe ngai tāpua ki mga hele ki pai nasa ka mau tolu. Ka mau au sia e ho wan. Amana ki whakahoko e mau ki penolo, ki mau tarata anoa. O mau whamama ki mau ki whanua o whanga ki tonga. Pak mau whakahawhea lau mai e a Fiona. I whamai mwe o tua ki whamama mau ngai loto. Mau rea aka ngahire au mo one, ngahire au totonu. Ngahire a ki tau. O whiunga, pe mo ngai whakaukau ai tonga kotoa pek na whanongoa. E tamai vani e kumawanga ka te koe o ikai ha mau poto. I ikai ha mau ilo whiunga. Ka kumau whakawhea lau maria a whiona ko koe te kamamangia ki mau tolu. O mea ngai mea mo oni mo totonu mo lerei. Ke lava tupulaki ai ha ngai tāpua ki mau ki whanua kotonga. Hei tāpua i kina papu i tui ki mau tolu o tua i ha ngai patongia te mau whakahoko. Mahangai pia te koe ho mau hau. Mau tupu haki kia te koe, ai pehege hou e iki o e whanua, mo i kau ngai whapure anga, ai kakai koto a peo e whanua, me tūki mua o pe tūki mui, o mau hiki hake ke a Fiona. Tupu a te peo mau ki whanua, ke pai ai peo no whakarere i mi a Fiona. O anga te kinau tolo ngai a tamai te tonu, ngai a tamai maama, ngai a tamai ilo, o whapoto ki no tatake ake o mau ki whanua kotonga. Tamai vani o anga te koe, e tape kina ni mo e fua patongia no take kina mo ki penoloni ak mau tolu ko toani mau tiki mo tuku hake ke a Fiona paianga mau pai tape kina milangi o to ai ko ngai kole mo o mau fai lo to mau lalo mo on i hua pa peo alo ko sisu kalai sika ko mau fa mo ui amen. malo apito siria e lot whafofa ke ui mea ke lau maria ke no fo ia e ki tau tolu he koe whai ako mo on ta hape ia pea kutui koe koe fia whafofa ni neonga ukai ke tau kakato heni a ku mahalo ki vacation a malama mo e nihi e kau Australia mo e kau Nusila na wha kau mai mau pinolo ka koe hange koe lau mau tu upe mau tol he fiafini ke whakahoko ato e whatongia ko ia pea koutui o kia ngahi wholofola pe o kulave ki ai hange koe lau ai tohi a Paula ki FSO mo ne tohi ka Timote ai fie mau koe ke taimu tau lili wai o o o hoko ko tangata i tui mo e anga tonu mo e maoni oni fie mau ke tau lea ko tau ngahi kau ngapi mahalo whaaria ake losiki e tau whai whekau kai e lea e maka pe koe poni tau fie mau ke tau ki lea pe tau lea pe he ku hange ku o ku hange ku hanga he ni ihi au ai ke hai tau tolu ha fo i loki e ua ko ho kau mai ka te mau tolu po i kai hange ko pe popo mo hiki tu i kai o ko tu i e na kai ne fai e ha kai ne tap moia na kai ke ne na kai ke ha ne mai moa ana ia o ku tau pehe o ku hala. Koe kakai hake lalo ai, o ku nau toi koe e tui, o ku iai e nau. Neongo koe mawhai lahi ia o ne whakaata e ngahi whai kovi koe ni, ka ku lau koe paula ki e tohi koe ka timote, ke whi maa pe tau lo tua e ngahi tui koe kau pure, koe kau ngopere mo hai pua ki nau tolu, ko hi he koe otua ka tau tolu kotoa, koe kakai pe koko o tui ke otua. Ko ia whainga maari e ko ni tau tuange ka noa me fisi pula noa ke ne taki i mai e tau fo i pulu he poni
hoko mai pea siria, hoko mai a losiki, tau tala noa nge koe haha mea te tau toko ni ke whai toko na tapu, ku tau ki whea taru me he taime o agris pohiwa, mo tau ki whe paki mai mo mea koe ni ne ai ni na puke ia mo marijuana, tau pehe pehe hange ko e whai toko na tapu, ai ko ke ni he, pea awa tuku he loki ko ni ko tau hia e ngahi evidence, pea pehe ne hu mai pe puri anga tai ni mina tala pehe ongo, Minister Police for o anuku o talanka ke to lava na tolo fa ilo e to ta ko ni he ko hi ku popo e la he u ko nga ia o e ko ke ni ku popo ia pe ko e fai to na tapu ko ni pa tau si o leva ke ai ko e foi system ko ni ko e prisone o hange ai ke tau ke hanga pe na tolo li ko ai tangata fai ia ha rehabilitate ai ko ni hia na ma mo marijuana o ge pe na ki se ni te na to tongi pe he wi yo atai gi api no no family ai kai ha si ka kai ko tonu hia si ka kai ko tonu hia ko na tahi lao fe na to an fe pe ka na to hange ko ni ko lavu ala tu pe lavu ya ha pe lavu ko na api wi ki ni mai kia ko ha ai ka kai ai fa mau to tonu a justice o ku fea nai ke kakai ko nau tahi lao pe ikai. Koe foi whakakau e nia ai whahinga kakai na nau whao e ulao. Hange koe na koe kupu ua tolu koe konistuto ne. O te ke usio ako no text. Ka kou fiu whenga an ke umai text. Kou whaka amua e na hanga he kau tamai to ngao laku mai text ke tau lao. Hange foi lao whakanganga e ono. Ke tau sio ange. Pe ko whea me ai o ne to o mawhai e tui. Koe tau whenga koe ni ke le refonua. Koe anoa. Tuku ia te foi puluka koe ke tā ono maupe. Hoko mai pea siri ai pa hoko mai pa tau vilo ai. Malo a pito e ni koe mea whakea ko wha a lea lahi pa malanga e a pito. Ai mea ko ia ai matu aki mahu inga ke te ulaki whaita tonu pe kita kia kita. He ko hiko ngahi mea koe ko tau sio mata ke mo tau whanongo. Mo hoko mai he lo tonga ni e ni. O ku taha penu whi uhinga kia te au. Koe moi tai whaitoto. He kai ata whaitotonu e whihia pe spea i situ a pito. Me ngahi nā nunga koe ni whihanga hangai mo whia inga mo i tangata. E a kotoa pe ni moi. Oku koe mea koe ke drugs pe koe whaito o kona tapu. Oku lahi au pito au pito ene asia ana. Ko eni ko tau sio mata pe he lo tangani. Ke whaamo oni ai ngahi kofu maku i ngahi matatahi. Ine te kina mai o hake ai. E ku tau pe he. Oku mo oni nei rea tonga pe lilo ka ikio. So, koe ngahi mea ko tau sio kon ke mitia. Pea ko whakamalo au ke whahinga kakai nau loto lahi. I he nau alu e nau mo ui o whanonga o wa. Ke tapoto taha o e nau whiri. Pea nau whakakau ke ha. Nau whoki he whihala koe whakato mala. Ka nau lawa lea mai ke whengi whakamu ui mo whakahau whete utuku. He koe whanonga o gloloa. Kona mo ni o nani. I he kusio koni ki awhimi mo unga. E ne lo totoa ke rea ki ka kusio kono tā pala se to tā koni. Kai ke upeha tau ia o kusai ine talamai mea whawhui tutuia ana ine neimi mai. He ku paupe ke iro e awhimi mo unga ia. Ngai nā nunga mo vai hala. Mo hala e pau ke fōu ia ai. O ka pau ne neimi ata. Pe hange kon tupaki pe kia hane ngai evidence. Mo ngai mea ko kai kehe ni. Ko mea ko toka ngau ki ai. Na e alo e toko taha koe ni o whanonga he haranga koe ia. Pea ne ilo ai, ai whakatu utamaki, ai hono kovi, ai nunua, me ngai mea kotoa pe, pea whakakaukau e tamai koe ni, ke ha, e whakatu mala, ke whingi ni whakahau pe whanua. Mo i to utupu, pakapau pate ni ia, oku, o ate na whahinga tupaki ke toko taha koe ni, ka, oku kei ke utu iau ki ai, he ko hinga he ko o stala whawolofola mai pe, ka tau te whito ke mea koe whaulao, o stala mai pe ia. Koe ka kai whatu tamaki tahain, e ka kai kou nau whau halao. He kou hinga he koe ha, te nau, ka pau ka kai whaihala, te nau whau pe lao, ke whakahawhi ki nau tau. Ko hinga he koe whau lao, ke whakahawhi hani, ka pau ka whau lao, kua le lei whakalukufua, tau whakawheta i ke lang. Ka pau ko tau mua e whau lao, ko le lei whakalukufua.
Pea ka pau koe whao e whakila ko tau la to sio te kau kau kai tokanga koe ki ako mo sio te wale ke whirio i koe lao. Koe whao e ngai lahi, o nanga se ngai lao na whamoni, na e whao ke whakalau i hangaue mau lao ki moa. Ni nai e ki tamasi nai ngaue malai wapuna. Ne o si hopo ya mo ua, tena es whanofu na wapuna. Ko uhi ko ngaue akia e ni i koe na na whifulau ako ave koe trucks. Pea koe mea nei hako ne mao foki mea koe ia me vihe kapa ve mo mea mea koe. Ko hiki toka alatu lewa toko tae o na, o to o pea mea ko o spasa fuke mi fitu kon tesi mo siwe koe ke mao ai koe. Vau te huki lotu ma whaito kon ta. Ko hai mea koko, nai whai ngai mea, mole me whenga mariki tō tāko ni, tuli me ngā we. Ai tau se tātou, koe kau paipa, koe ni ikon na nau whai ngai mea koe, o kui ai whela la vei la. Mo ni iho na ma whai ho tau whonua. Koe mea tau whakaamu ke o mai hakakai ke pure anga, koe kakai o whawhonua o ikai ke nau whaawa, to'o au pita kau tila truck. He koe mea whatu tā maki lahi tā. Kai ke ni, oku tok haupe ngai whamooni a koe ni, kai toki tupaki mai e afi, o neimi mai ngai hingoa. Ka nei o sai te ngai mea ku te tau lawa pe tato sio ke whetawhi a, te tau lawa pe tato sio ke hata, o kui kai ke sai whewhi ma o ngā mo ui. Ka koe tau sio atu, pu o tu whare funga waka mai a. Sio atu na api me alele fia palau e fia kau mai ai. Aku pakatangata o mea mama no ta mai ko pau pe ke huku. O fonga fefe a tafe mai e paanga ko ini. O fonga fefe kai ke toki neimi mai e afi mo unga. A tau tok sio atu ko mea whaiteli he pehana e ni hanga nei. Pakapau ko hani ihu nau ita mo nau loto mamai ke tau tako ini. Ka ko whakamalola hea ke tau tamo. Pau kai ko afi mi mo unga pe. Mo hato e taha pe o kune tala ke polisi hangai whakamooni ka o tapu foki ke na hoanga whakahai ngō pa ke na hoanga pa malu i tō tāko ia. Koupe heke tō tahlo tō ai ke ni tuu mai. He koe uhinga, au tō kanga tātou e taimin ke mak whakaua kono tō mai ni. Pe hange kou tau hamo muai, tau nofu mana wahe ke ai tā koe mak whakaua heni au whatu tā mak tāko tau whonu. Tau whakatawanga pe ni pa tau lotu ya ka kailo tō tō. Pakapau hange koe mea koe nuku tala he matapure koe ni, koe ne whenga koe ni ke whakaaua. O tau pehe kune whainga ole. Koe pe ni koe anga pe ki wahe wahi kau aku mo e kona tapu, pai tō kona tapu malo. Malo noa, kau hoko toi pe mua he ni, kou whakakau loto ki he pai tō kona tapu. Hek sio hifo ki he pai tō kona tapu kona e toki mauni. Koe mauni ane nai. I tonga eni. Koe malo ke kau polisi he ngā ue lahi me ka hoko. O mauai e kilo e taha wha, ko sio ki i pai tō kona tapu koni, ko trucks koni, po o spuke ai fo i toko taha ua. Ko toko hongo fulu ai me i wawao, ko toko ua mau i tonga tapu. Ko toko hiva ai ko kakai tangata, ko toko tolu, ko kakai whiwhine. Ka tau sio rewa ki ai ke katu tāmaki, ai ngā ue koni a pai tō kona tapu. Au hi ai ho tau kakai whiwhine. Kono uhinga anga ia, ai mea au whai ai toka ngai kina, ai pai tō kona tapu e au hi ai e tau whanau. Pakimui ai tau whanau e nawa au koe whanau whiwhine e ni kon tapa atu nau tolu alu ai trucks. Paka ofa au pito ho tau ki whanua, o kapu e marijuana mo trucks, tau whainga ta aia. Ange ko lau anoa, ka iai hataha, e hoko ke whai totonu, ka ke hoko ke tuhe mo oni mo totonu, e lava ke ne tau i, ai whai tō kona tapu. Ai ne au whahe ki tamasi i koni ko apmi mo. Tau siat ki ngā au whahe ki tamasi i koni, e ne loto lahi. O kai ke teke atu ia, pe e whanai, pe e tamatei, pe e whaka mana i atu e hataha, he kuhi koni kone o sanga neimi mai ai whahinga ni ihi o tau ki pure anga. Ka koe mea ko toa pe o tau tala noa, i koe mea mo oni. Koe koe mea loi mea koe, i koe mea mo oni. Pea lahi me kakai, kona wanga tuko aki hok whafofonga ma tene o pehe, taimina e minister polisi ai na nerea, kone o si mau ai ulu i wheke e whai ngau ki ai. Pokahana keke, o lau mai kakai, pokahana kei whai ngau ki ai,
hana ke fai mo puke ulu feke hana ke pehe mo pehe ai ke nau ilo e mea koe ngā au e whakahoko hoko. Ne o si whae ngā au e tam a minister ko ni he taimina i minister polisi ai. Pea te eke ai ke kakato, ai ngā au e na e whai ki ai, o hoko mo e ririu ai pure anga. O to o mea e lakanga ko minister polisi, ka kone o si mau e ngai whakamo oni, mau pe mo ngahi evidence, mau pe mo whaito kona tap, o tau. Pe harewa mena i hoko. Hoko hake kone a minister polisi ke taimini, pea whai e hopo ia, ke to ia hanga evidence e mau. Ke to ia turak se mau. O as whaka au hai. E kono mo oni ia. O ku kau mo whanga ki manga i kawe i wheke. I hono teke koni. O e whakawhai ngata ia. Ai ngā ue ki he paito kona tapu. Hange pe ko lau kona nai whai e af me mo ngā. Ko mea ia whai ngata ai ko whanki i kawe. He ku huu koto hake kawe. He whanga ki i kau businessi. Me he kau businessi rewa. Te foi ulu i wheke. Ka pau hei kai ke lava whaka maa mei o lunga e anga whewhe a maa alaro. Anga whewhe ke tauhanga o kumi holo pewhangi kawe i wheke ke tuus kai whewhe fufoi ulu i wheke ko ia nofo mia. O whainga taa whau e tai mina tonga e ko kap. E malava ke tau ta ofia tonga mo whakahao fia tonga ho tau kakai mo tau hakotupu o ka pau e ai e foi lao e ono. Ke tatau e lao me maulalo ke mau. Ke tatau e lao me taha kotoa pe. Pea lava, ke iai e pure lelei, lava ki ai vahe tau. Koe vi soni e kone utau te kei, e lava ke nehanga liriu e tonga, kia pure anga, ke whaka ofa, pia pure anga o malu, ke malu ke ai tau whanau. Kai lava he tukongan. Ko hiko ke kei nofo e ka ulu i wheke me olunga, nofo mo e ka umawhai, o ki nau tolu ia, o ku nau kau ngalahi taha, ke drugs kon ho tau whanua. Anga whewhe ke tau hanga whakamaa, ai tu ai pu, ka tu ke loto i pu. Koe me aia o pehe, e tau whee ngā i mua ke to'o, ai fufoi ulu i wheke, me he whaito kona tapu, kai lava ke tau whakahao, ai hako tupu o tau whanua i kahau. Ko ia pe ko ofai ka motor malo. Sikau ki hu atoa i pe au he whainga mahari e koe ni, Tau tala noa whoki he mea whoki he whaito kona tapu, Koe whaito kona tapu whoki e ko whoi parparema whakamamani lahi, Whakamamani lahi, tau i he ngai whanua whakamamani lahi, ka tau te whito ke ngai whanua māma. Ngai whanua māma o makehe nau hanga ka whawhepaki. Kau o ku ia i pe ia, ka ono mo ni o nau whepaki ai kau nau hanga kan ko tu whake ai whaitau kona tapu, nau whepaki nau tomo e ngai parparema hei nau whehanga hangai nau tolemu na whawhepaki. E ngai whanua tau pehanga ko Amerika, tau Britania, koe o kua o mai pe he whangi whanua iki kan koe Pasifiki han kon usila mea nau, Sai hanga ko Australia ko ngai whanua, o ku nau ki hanga whawhepaki ngai whanua kan ko mama, e tātauwhi, Pa ko e kusia o whoke mea ai te tau taki mai whoke tau tānoa ta toko tonga. Ai ko uhinga whai toko na tā pū whoke e ne mawhola pe he make mea. Ko paanga wawe, paanga lahi, paanga wawe, ka koe paanga uri. O kaui he lau gan ko he paanga uri. Ka koe whoi mea gan ko maari e he kusia gan ko ki tonga. Ka kono whaka ilonga ne taingo mawhola e mea koe. O mawhola lahi te wawe, pe au kuoma, i ha ngahi wheitu, pe ka ngahi whanua, o ku tae mau hono lau. Ka uia ngahi whanua tae mau hono lau, mo o wambea. Ko hono ua pe, i he whanua ta tau pe, koe lau o pure i pe ia, he kau mau mawhai. Pure e kau mau mawhai. Koe wheitu uia, tau pe, mo uile rei tahai e tenga, whahinga a kau konta ko whahinga ngā ue koe ni. Mo uile re au pito iai. Pau tau pehe rewa he e anga kon koe tau sio, koe ngahi whanua, o mei a alu hono ngahi lao e ni ihi o whakatiki tatu. Nā e peki whalawa i mua koe whoi i whehu i rewa pe, koe hae uhinga e whakatiki tatu. Ai lao whakatiki tatu.
o kuanga fe ka ko ha no fra matalai kono fra matalai no kon iha pai ngalao ka fongo fra tikita o behenia ko kakai una nga fao lao ma ko na utolu be na ngawe kakai una nga fao lao ma ko na utolu mia ta fa ta pen e wa de ki foi fra ta ofi au bito ko ye tai mi no gen no pa ta ge me kon ko ke sipoti ko ila gon ai ko sipoti fa u he tama hiri ko ia ko tama ko ni na fa pa pe ai kai ke ne lava ma u me a ko ia tau pe he fo gon kalabi e tuate o si ko ia tama ko ia ne ha fa o lao o fa fe unga pe ki ai pe te ni hanga pe ia o le ia fa tiki tato le ono fa la ko gusia le gon ko ki ai pe ngai fe tu e ni mo ui le le ta hai ai fa to kona tap ono ulo aki sia american o kulahi ko fo no lahi endia ka ko hono kautaki au taki e nia na muy neto ke ngahi lao ma faka fe paki e na utolua ai mea ko toa o kwa upe ki ha kaya ha taki pe ko ha pe puli anga ma alung ka ilo na ia fainga mea pe ka wa me fai to kona tabu turi pe ta inko pa hanga tonu ki a popula i ngai fo mama pe ka ko mea le van e faka ilonga ben ko anga fo no o mahino e mo ui gon go fai to kona tapu ka pau ia ngai fonua alu pe lahi pe bame ko fra ilonga ia ngai fonua go ni o ia ni i no kautaki na honga tokoni foi fra ilonga mahu inga au pita ka ia fonua o ku fu mafola pe lahi pe bame hono fra ilonga ia pe fra mahino mai o ia ni i no kautaki o na fra fai nga mari e ngau ka te ki to o mai reva ai ki fra matala ko ni afi me mo nga ngai ko me gona la ya o tu no si ya ko me afogio o tau fa no mo tau kia no o mai ma fai e fe tala no o kia e fa hinga fra matala pe hen hono fai he ka polisi fai he ka kai o kunau ki mamang e pe ko te o kunau to ki evidence ko to ape moi ki me ka pa hangai ko ni patenat ka feitu na faya existen pe ko tamate ko ka ya o kuwa o ke haki bebe me ko haki me na pike me ko ya ko me ko ni ku fa matala ke ki tama hangai ko me uta ta no te ke ha ono u fa mo ni o na ia o ia be ta ra pe ta to lo si o ke atala ko unga he ta infra ma anga to ke no ako e tau panongo pe kia haki mea ki o tau ilo i kia mea o kuesia. Mako hange fua matala kone masi o kaike u talanoa uia pe ko haitono e mea ka kuiai rewa ai whakamooni metia mo talanoa kone o pe. Ko haitene to e hanga whakawhepaki ke pehe ke maa kiu e fwoi mea kone. E pe o mafola lahi tonga pe a mape. Kala mange ataha ko haloi. Ai ke lava ataha e tamai ko haloi e tau siene. Ko e whaka ilonga ia o kiai e kautaki ia whonua. Ko se ki Colombia. Ko se he ki South America. Pangi i whonua kon. Ko ene mafola o ku me tatau pe mondo neu ki si atonga. Ka ko hono whaka ratio ko ene mafola. Nā tatau tofu pe. Kono ulu aki ka kautaki ko ngai feitu ko ia. Nau taki na to no popo no ave lo kon ai fai to kon tapu kai ke ka go me ia mau inga mau pe ke tau se ke ko mana tu ia tain go na ke algo akirisi kon ko fengen go ke fai go ne firi na ma man tu be ni ko mau alu lo kon ko he fai ka na au fa ta alo mo futa mo tamai ka tinisi mau ko ia ma ko mana tu ko foi fehu ia na fai vai ni mo feitu ta foi fehu fai ko no ta no kama ta ko ka sia ina ke ko foi pe ko ha me ha ka sia ina ko finga ke na ha u ko uinga ke na ma fa tu koloa finga ke na ma ta sirine ka kai tonga ke na wo mai na to lo ba u ame ki sia ina mo mu ko foi me na mari e fa no he foi time ko ma ko me nia ko ma ko valu nima pe valu ono
ai kumana tu I pe lai ni ko baluwal ka ko foi whakamatala le ba nei pe hata futai ai foi whakamatala ko ni ko man mo ila ka sia ina na mai na tolo me ngai whanga fonua civilization motu a mola la ien ke na mai na tolo o whenga ke kumi paanga I tonga ka ya se ni te wano I tonga ma tau ila pe tau no foi muri ni ko tau tona tau tupa ke tonga ko tau mai no foi muri o tau se tau ma tau kata tau ke ya siri nei tonga he tau no foko sia vai muri ka ke hinga be bla tau paanga tau o mai ke whanga fonua la lahi pe ni o no foko e ai ma tau se tau puranga tonga ia ke ya se ni tia he tau ango tau no fanga fonua la lahi pa ku uhinga pe he tala no e gan kone whakamatala ko e okay ke o mai ka sia nai ko na mai na to ko se ni pe wa no I tonga ni pa ko foi pe ko uhinga na o mai na to ki tonga ni o kia ye me aia na fa o kau e pa fu market la la e be fu ma ko na wa na to luia ke feinga ke to ha u me ma winga puli anga ko ni pe kia ya fainga me aia e fa fo mai a he ka gono mo ni te ta no ge ta I min o ta fa ka fu ta no la pe no to fa tu fale kolo ke ma ta ki sendika ke na fu to kan de me ha bin to ai ka fe kolosi aki hen ai lau miliona na hen na doga na han doge pas e fa fo holo ai fa to kana tapu to ho ngai bak ke fa mata na na fi mo ni o kuna o mai na to luia o ave lo ka mo ka india ka de ka sia na to la o hinga na wi to ngai porque na wi na doga sende wanoa na mai na to ke whakafola hene kolosi mai tonga ai lau miliona ma na hana to lo o ange na to se ni ki he konga I kautaki tonga mo ko na to ere na to e kono fo mo ni o lahi ai marisoana I tonga o pau ke fai to ai lao ia ke ne lava ta ofe kautaki ai to ki lava ke ta ofe marisoana ma ko ki me ego ki no ge dai mini Mara o pito logic ai whamama ko ia ka o pia moria, pia pehe kia whonoa. Te uhoko atu pehe whaito ako na tapu. Hange ko mea nau rea to aka nai pati te tau foki o lau e wholofola. Ai rea koe a Paula ki e tohi a Paula ki e kau e wheso. Hiri koe e ne whamatala ki e uhinga ko o mai e kau whai whekau. Ka apostolo, ko palofita, ko evangelio, ke ha, ke tokoni I tautolo, ke whaha I tautolo, Pahiri ko e tau whiri ke tau kau ki he ngahi siasko e ni o whama o ni e ki tautolo. O hoko ifo e ne whamatala ki he vesu wa wha, wahe ni main. Pehe e Paula, pe ke hoko rewa ko tangata fo ou, ke whatupu ke tatau koe moe anga tonu, moe maa oni oni. Pea ke ri aki rewa e loi, ka e taki taha, rea aki ai mo oni ki hono kau ngā api. Pea o iai moe wahe taha, o mahati to whamaria nai ke ulau atu. Whe kau aki koe moe hoko e o tua koe, o tua ki he ka whaahinga kakai ko toa whi. O tua ki he tui, o tua ki ho eiki, o tua ki he kakai. Pea o ku fie mau ia ke tau lotua ka tope ki nautol ke whahafi nautol. Ai o ku fie mau ia ke tau rea ake mo onika te ki nautol. Koe rea, koe ngahi laivi ko a i toko taha koe ni ko afi, na ne whakamatala afi, na alu kia sione. Ne pehene ne keisi I hake, ne haso ne Filipe ki hono, mahalpe hono ankolo pe ko hono ha. Na awange mo yung palang, uta nawa. Pehena na koe kamata ne fufua tila. Pa ne whakaukau rewa he ne tupa kofu ula hei ke aluka son Filipe. Pa ko ne aluka son Filipe whakamatala rewa son Filipe ke ulu I wheke. Pea koe mea na ne whakamooni I ai, ai whakamatala koe son Filipe, e ai aho e tu hono fua ana he tafa aki e tahi ne prinsesi. Pa koe ne, pea lau atu rewa e kakai ki ai fie palofita. Mga nai tepe ke whakahama he tangatania koe palofita. Ne tā noa pe koe ne misi, na tā noa koe ne tā noa mo son Filipe, pena osi alo o kau he kau tufake e whaito o kono tapu koe nipo koe kau tila, pena ne kau moia hono ngawe aki,
Pea kone whatomala en kone ofa ne ki whamiri pea whakume. Pakula he kakai unau popo. Ka koe whai ngā kaka ia o nau tuu nau tōru ia ke nau popo o pehe nau popo i e tu i. Kau teke whanongo au ia ke tu i tō wholofola mai, mo wo o hofi e kakai ko ulaivi o whakawhepaki mai ki hoku whare, pia ko hoku whatoa. Mahalo na e whai koe konferenisi, mahalo siko koe na ke talanoa ki ai, konferenisa wesiri ana, ai tō wholofola e tahine kuini. Whema ka whai whekau ia ke nau lea whewheka nau tōru ke he. Ke kakai. O kau e pe mo heo e ki. Kai ai ha kowe heo e ki. Mahalo koe, o mahi no i he tahine ia e wholofola. Ko paula ia. Tamai pe paula ia, ka taurea ke heo e ki. Ka pau nau whai ha kowe taurea ke. Pau nau whai ha lerei tau whakahiki ki ia. Koe a ngā ia upehe. E a ngā ia toko taha totonu. Mahalo pana e, koe mea e na tau fie ai he tau whanongo. Ki e toko taha konu amnaki havea. Hena kai ke toi awhe mo ia. Pea aluha ke mo toko taha ko siuperi. Ne onga na malanga siuperi ia i whailot senduri kana e awhio ai tu i na kai peto e awha siuperi ia he ni ngau ea ke wholofola. Pakausio ko afu na ne whai e mea tātau e afu na ne whamatala ke pakoena ku whaka ilo ia ki ai. Kau nau ilo nau tolu e hoko rewa e mea nia e hanga he kaka ia whaka mooni e ulau afu. Ka pau rewa ko alo afu ia ki hono whaka ilo ia. Tatau rewa afu ia mo akiris pohiva. Mandiko akiris pohiva na lahi ne umea pena ne rea ge umea umooni ka kaiki lava akiris ia whaka mooni. Ok mooni peia. Ka kone hanga koe o whinga ke whaka mooni i. He koe mea asima he koni stutoni. Tau ataina ke rea ka ku kai ka ku lava peke ke mo ua i he lau i kovi i. Pe koe lau i hataha. Mahalo pe koe ngofo i rea ke ai koe defamation mo hai fo idea ta ka ko pehe mea ita ni ia popo ki he mea ko ni na fe hea na toria he rea ke ta hine princess o kai o tau pehe pe o kai ko ha mo oni ko ha loi pe ko ha ka fa matala tanga tania ki he tamatila lahi ko sone Filipe na ni fa matala son Filipe mea ko ia sai fe na hanga ko tu ko aki akrisina ala akrisi o fa ilo hata i kai na e moko pea akirisi. Hanga e nau tō tala ko akirisi na ne kai e ha, ko inga upehea e whonua ko akirisi. Kai peke taurea peke tau. E tau tō. Tau fie mto no. Whanong, e mea koni tala mai he tō taha ni, tau whakaukau ki ai. Tau whakaukau angi ki ai, koe ki hata hea e loto, ke mafola mea. Ko osi ui he tau ki Kingdom mua, tau tolu e Nusila. He kau whaiongongo anu sulako e Ice Kingdom. Ai ko sefe fo iongongo he wafe taha walu. Na e osi whahingo ai a tonga ai ko Ice Kingdom. He lahi ko ni ma. Ko na utama e Siria. Na e mau hake ai Ice ko na he koe kilo taha wha. Na e kilo i wangeau na e lako mai ki mua. Na e lea ake akirisi. Pe akirisi osi ko ni alu whakataha ke paremia ko na John Keys. Pa toi fie mau toko taha pe e John Keys ke alang ke Natala noa. O ne whakahanga rewa koe no pere, ne whakatua sila mai ki ai kokeini, pe koe whaito ko na tapu, o ku ihe kilo e uange au. Pena ai hake rewa e akirisi he wharearea, ka ne iai e kau whakafofonga wharearea, ka wai ko wana koe e tai nima hapai, na ne whakawhipaki e tarange ia, sai pe ia ka tau whakasio ia nge, ai ulu i wheke puko hai aruki ai. Pau manatu rewa ki he ki hopo e taha, ko ki tahine me havelu na ma uia he ne ha mi fisi mo fai to ko na tap ma ko fa fofu an ke he wa fe tupusi i wa ma fa wa matolo bea time ko na fai hopo ki tahine fa matala ki tahine na ave ke he foha no pere ikai ave ki he ankolo foha no pere ale me he ankolo ki he foha no pere ale me foha no pere ki he tahine tahine o ku kau he kau princesi kai la rewa ai hakoa. Ai whakamau porisko ni. Tauwhi tau hopo, ka tau toki hoko atu. Kone tauwhi pika kone osi au pitoe. Pako ki tau ilo topu hamine hoke. Kono whai ngata aia ho tau whonua. O kou tui au, o kai tui au pehe tui. He ko tui ia, i he anga koe whakamatala he wholofola, ko pau ke maa oni e toko taha iau whai whakamau. Koe tui ia.
pa koe kau nista whafofonga i tu i, koe pare mia whafofonga i tu i, kau whakamau whafofonga i tu i. Hoka pahe kai nau hoko koe kakai nau tau nau whakamau tau ton, nau whakahoko whakamau e mowe weu lahi a tonga ia. Koe ia hiki whaimaria koe ni, te unki ngata ai, kau ki tuange hatu he ka Sinai, ke hoko mai. Sinai. Malo abitoni, malo famaloat kamodolu malo no tali mai au ke u kawat ki he penola I fiafini. Famole mole atu he tuai mai na o sa wawi atu o ta auto fakasio ke wilo pe ku fai penolo e fahai fe pe a hua tu te fai ki ngā au e bako o vale aksio ga ni pop up hake as malo siki pa ho mai e pe ke ge afu me lahi de u lave ki ai ko au ko tu hok loto I he ka tu waka ko I e ka lockdown ne ai family as te leliani ko nustila mofisi. But I think o kusai pe a steleliani mo nusila he lava pe ke whakatawhaake atu pe haki ngā ue pe o mau haki koini ke whai ake nau hoko ake nau no fo ka ko ofeina tu ai ka fisi he ko hi ko tano mo ki I friend I fisi o ku kau I he ki polokalama ko e pa breakfast pa ko talanoa mo ia kau ki he ka lockdown ko ni fisi o whakaamu ke a o ato tokoni ka ko hiko limit ko e feitu u lava ke alu ki ai. Pa ko ia ko ofanoa be foki o ko fotnoa be foki o ku mauhanga ilo I et ko me Australia ni pa mau pau ai ange peke fanki fine matu ako ni I Sydney ni Australia ni ke mau ai be mau ki tokoni ka fotnoa ko e ofa ai patoa ke patoa pe pa ko ia mau whakaukau ke mau ai be mau ki tokoni ka fotnoa ke aunga peki ai ha ne he ne no fo ke ilo ko ha lo e no fo. Other than that, ko popo lahi e sia ko ki tonga ki sana ko ni loto lahi afi me mo unga e ne lava ko ke stand out mai ke step out me he normal people ke ne hu mai o fai ha ngawe ko pehe ko ke tau I e fai to ko na ta pui tonga mo hafua pe ho no I ka me ko ni o tu udat ki tonga so na sia ko ki ai tanai foloa pe tonga ai me ai a ko ni kana e takaholo pe I he kakai ko ia e nau paanga ko tai ni mi leva ko mo fele atu he ko ostiao ki he whangaki kakai ku nau taste pe nau tolo e mea ko ni pa ko spehele ve nau to o kulelei ko mea ko mo fele ai ko I tonga he pa ko whakaamu pe ko whakaamu nge pe ke mao ha kakai whai to tonu ke nau ke ofa tonga tu kuai kaka mo mio I ko whanongo ko ki ai ko tonga ko whanua lotu he o ku iloa tonga I feitu ko toa pe he ko hi he ko stapate fully mapuni apita tonga I te me e awa ko hi ko whakaapapa I ko stapate. What is the point e whakaapapa I stapate ka ku tau hanga pe tau tolu he kau taki ko tau whanua o oat ki tonga mea ke tamate I aki ho tau kakai. So ka paulewa ko kau taki ko whanua ko kakai ofa kakai ke hange ko ofa ai kakai I he kau taki ko o tonga mo hou e ki he ko hou e ki ko toa pe ko ai no tofia o ku hiki e ki ai kakai ko na nofo he ngai tofia ko ni ka ko hale vai mea ai kau maalunga ko ni kau ho e ki ko ni mo me ko no fai hono alau ke mo vete ate ki fonua si I ko tonga ai mea ko fai toko na tapu he ko anga upsio ko ki ai
ka pau e mau e tonga he e tonga mei he ho eiki ki he mea wale ai mea koe ofa. He ikai ke nau oat ha mea ke tāmate ea ke hako tupo e whonua. I'm pretty sure o ta utupe ai ho eiki ko toa whakatulope ki he anga e ku talanoa koe ki he ho eiki o tonga. Ka koe mea ko pehen koe tā noa no molo eni e lava o whai ha pālangi moha hou eiki o tonga. Manatu o koe kia hanga lea whaka hou eiki i he lea whaka pālangi ke whai ha hou eiki ha pālangi ki hou eiki. So, o ko whakaamo pe ke upe ma upe ke ngauea ke lea mahino ma upe ke mo lea whaingofua lea no molo ki he tangata kotoa pe. Ke lava e he tonga o mahinoi ko tau tui o tua o ku tau le volo tatau e taha kotoa pe. Ko anga ia whakaukau mo ku sio at ki tonga mo ku pehe. How can they sit o sio ke he kakai hono hiki ki nau tolu as the whole eiki of the country. Kai osko ia o nau oatu ki tonga. Allow ke aluat ki tonga. He kou ilo whapapau pia o mo oni ki sea o mo oni a afi me mo unga. I he anga koe whakalele koe whonua. I he anga koe oe under the table ai ngahi me alahi. Koe uhi ngā ke whaingofua pe to some people. Kai whaingata other people. He? Pa koe mea koe ka pau ko nofo koe tau ka whare alea o whao e lao ke whonua. Pea nau whao e nau dolo e lao tu ke whakamamawhai ki he whahinga ka whakamaamaa pe ia ka nau dolo. So ka pau lewa te nau pehe mai koe lao o ta tau pe ki he taha kotoa he kei tui au mo oni ia. He ka pau e mo oni e lao o ta tau ki he toko taha kotoa pe i tonga pea e whaingofua lewa hono whakatonu me mea koe whaihala i tonga. Ko ilo i le lei pe, ko manatu ki he malanga ai Palestini ko malolo o e siasi mama fo'o. As I know him, ko li whau, Palestine ko li whau. Nane malanga aki pene ne lea nau hanga o take me he nau sio he interneti o pehe. Ko tonga o ko masiva mo i kakai whaito tonu. Ko tonga ka pau te nau mo ui whakakalaisi te tau e saia tonga. Ko i mea koe ki he tae mo ui whakakalaisi koe a kau taki ko o tonga he ikai ke mau e tonga ia ha whonua lelei, whonua whai lelei, he ko ilo lelei koe kakai koe o e whonua, kakai me avale te uai pe foi lea ko ia ko lea e tauanga ki ai ko noi aki tau tolu tua i he lea ko ni Bako ilo pe e pehe kakai, I shouldn't say that, but that is the reality e tau tupu hake o ki ai a hingoa ko ia kui a ki tau tolu. Pea te pehe rewa o ko hanga he mea waleo hiki e hou eiki. Ka koe hai mea hou eiki o whai ma ai mea wale ke tupule kina ai mo whai ma o pe e he mea wale hono hiki ki nau tolu. Ka paulewa te taki i hotoki whamili pa te sio atu o ku te toehanga peo o me ha ke tamate e toki whamili o ku ke te mo ui fia o ke te mo ui tau ataina. Pa ku te ilo pe ku te hala lahi whakauria. Pa ku ilo lelei pe koe ka taki kotoa ko ta whonua o ku si ke iaha taha ku ne whai e mea koe whai totonu. He ka pau na e whaita tonu e taha kotoa pe i tonga e lelei pe a tonga. Sisi e mea koe whaita tonu, sisi e mea koe ofa. Lahi e lau e tau ofa, lahi e lau e tau lotu, ka koe ke asmai ai ofa. He ka pau te loke mo oni, e mau e ofa, e mau ai mo e whaita tonu ofa pe a tonga. Ko ia koe mea tu mau peho atamai,
Tonga is lack of whaitotonu people. He ka pau e lahi e ka kai whaitotonu I Tonga, e lava pehe ki ka kai ko ia o overrule ka kai kovi o sisi I o tau whanua. Pa koe sisi I koe e ka kai whaitotonu koe mea o ku lahi e kovi o tau whanua. Ko ia pe ko ki mea pe ia ko whaamu ke wahe atuai e si o ke tau piki koe aho ni koe tau wahe be mo e whakamaama atu ki he tau ki whanua. Koe mea koe ki he tau tuu whakai politiki a tuu koe ai patoa o ku kou o whina atu pe ai tau kau whakafofonga ki Tonga ke nau whai ha mea ke tau ke fia e tau taha kotoa oku nau vote for them to go into whalealea. So, ko ia ko o atu bea ia e popo kakato ki he ka whafofonga o ku nau tu whataha mo se misisika hono tatake ki tau tolu pa ko whakaamu pe ke tau lotu ke toi lahi ange ke oua na toi hea to hataha e kau me he ka whakafofonga koe ni o toi male e ia ka whaha I ka nau tuupe tu whakataha ki mea koe hape mea mo e whaunga nei o stuku me na nau o sianga ki ai mea akilisi ke nau mui ai. Nau mui ai ko hi ka loto fie mali e ka kai ho nau ngahi wahenga o whiri mai ki nau tolu ki whalea lea. Ko ia pe malo Disney ai whakau mai au ki he polokalama mo ku hu mai o mao o ku kei lele bea polokalama. Ko ia pe malo ko ofat ke taha kotoa ka pawe toi mao ha whainga mali e leira that's alright but otherwise kone ko fia pe mao mai mo ka mai ke polokalama. Malo. Mai noa. Malo pito ni ko ilo pe ko tau alifu ni he tau tau tano he te mino fe kau aki pe mo tuku waka ko ni ko tau kai nga Tonga. Aia o kai ko fisini pe ni o fai tuku waka o ko ilo pe ka mo Amerika ko New Zealand ko Australia tuku waka ka toa. Ka kona mo ni ona ni I anga ko e tau sio mo analaiso ko toa ko e Tonga. O ku huange e tuku waka ia I Amerika mo tuku waka I New Zealand mo tuku waka I Australia he kuia ho tau ngai kainga mo tau ngai kupfe ka wa pe ko nga fo ke na to ka pe mi Amerika I epereri o fai tuku waka ko ni ko o se ni mama hina fa ka maulele I mahina ni mama vai me ni ko na oslava na ni ma lawe ni na mahina no kono mo ni ona ni ko ni ko I fonua muri ko e o na fia pe na to he pe te na alwat ya ka pa ku mapun puna no sila ke o to kolontini e ke hua pe na no fina te Amerika ke ma pe ai ngai feitu uia e ma wa na ki coin ko hi ko he ko to ar ko to pe foka Tonga ki muri ni tau ilo pe o fa na pe ki no family ta te fito ke ngai ma anga mo ui ko fisini o ku ke au pito ia pa ilo pe ta ko to pa mo no pe mo to me hena ilo tau ma ata mai au tau la to si o lo ilo ai ngai feitu ko ia ko fisini o ku fra o fa apito ia he koe kia familia ko suwa ko lai hinga koe kau kai ngā Tonga ai pe ak me foko e fitu a ko ia na ko tamai ki ako ko ni iho ngā ue ai e to ta ko ni fa ave ngongo ko sina ko ni iha ko na nau fa mo ape na inu sila na tolu pe ako tu ia o kai ke fu mama fa fe ke hange ko mau tolu ko ni na mau foki mai ko foki ki api o mau hao koe no o staka he ni e kehe pe ongo mau e mau tol e mai ni ihi koni na nau hao ki ngai whainga maari e ko e he koutui pe o smahino pe ko hanau no fo anga o smahino pe o ko hanau ki allowance mo ngahi monu ia pe he ko mau tol ia koe na mau hao koe ni ko foki ki api pe hao koe ngai tai tokanga te pe ngai tai tokanga o pito ai pule anga lolo tonga ai minista me ngai kufi la lave koe ni ke no whakafoket ki mau tolu. Aina nau whakakau pe nau tolu, e sai pe ki tuku pe ke nau tala noa he ke iua ko e keis ko I fisini. Ko e tari tatawa pe ku tala mai he mau whanoa ko e miti a ke whai tala noa o whai mau siofi.
Ka kono mo ne na ni he tu he tai mini. Ko la he maha kia pa ko ke kola ko ke at matolu. Uhanga mai lewa kakaya ta palasa e matolo ta mai hafu e mau wili ta unua. Kono inga na hao e maha ki to ngani pa te tau mate o au ha moe mea. Ai ko pe ni ko pe na tonu hia na to e na famatala mo viu ko na o mai. He ko hini na ta to kanga lahi au pito minista mo ui. Me minista me te ki. Ka ko pule afanga tuku ko tu pe ko pale mia pa mo fale alea. Ai kono mo ni e mau no fo ko he ni. Oku na to tana fa mi mo friend mi no sila. Dia ai kon ke fai ta pol kala ma. Ko ngani fe una ne pe mai ko ke suka. Au pe hat kai. Ikai tamaya. Holo lai mon koko. Panau talangi le wa kai ai me ko ni e ke to ta ko ni te nei pe ko ei. Oku ke ilo. Tai mila he tunga ko na ya tau sino tau fa am ko ki tau fa holo han ko na fai lai se. Ko tau fa holo fa malo sine pong ko to ape. Tau fa holo tau pe ki holo ke tau kai. Tau fa holo tala mai ko tau in choose pe. Oku ko tunga ko no o mau yai mau tolu pokai ko pe ko me ko fu ko asemiti a ko se mau fine mato ko no toi pe no tolu ko ke na rana to askitu. Ka kono moni ona e ni ko pe ko fa ka holo va veta moni. Ko we sia fa atamai. O ke uhinga ni ko uhinga ka ko tok fola wen ko fola ko wa ke papai no zila ko wen ne o si al ki si aina kono moni na ni o ku kai ko uhinga o behek mau holo ko behek mau tailata mau ofa ko mau ngahi wa o to tan pe ke mau ofa he ka pa ku ngahi le pe kita nga ku ni a ko to ape ko hai e ta fi fokia pa ka pa ku ngahi kita ya o fe hanga ngai mo to nga mo ofa ya wai ni ia te na ana to oh sai pe tu pe ke no pa hen mun fa ngai ko vi ya ko fa nga fa kau ko ke tau to ko we sia ko no mau yai mau to he kai pe te ma va he mo mau ata mai ka le pe mau fokia ko me ko ke pa nga ni wai tai mi ta mau ma te ho mau ma to le tai min he ko hange ni e pe he mo fe mari he ko no pe pa nga mi tonga me pule anga o ke kai ko poinia ni ka mau tol ko ke tapuni aki mau tol ke pehe ko na o mai pa anga mau tol e ko inga he na ma osmate te fa pa anga pe ke mau ha o ke ngai nanunga o fok ma kolontini to tong corona tes corona e ua mo ngai me ka to ko mo haki koin te mau lava o mo u ya he ki ba time te mai no mau fok ito ka ko no mo ne ko ngo e ni ai hange koin ko ni ko no si ofa mai mo to kon mai ka te awe ko me ape fai ko tangi ha mo po ko tangi ha mo po ko le ke tapu ki na mo ni I kuna ofa kuna lot fe mari ke voa ka kono mo na ni o ka wi ngai me aku ne te we si ala ma to e mau fa ka ho ma mo ua o ma mo ua ke ta ko do pe ofa mai ka ma to mau fa ka kono mo ni ko fai to pe ka ma to me a ko fa fo tala mai ha tala no mai no kai nga fisi e fa fok mai motolu I september hu ke fa osi e fa fok mai motolu I november e ave motoki no sila ko no lo tonga to pe fo step e ta pe fa pas mai ke o at moto he kono mo ni osma ko to ma bisa fito ko pe ke me na visa ka kono mo ne na e expire pe visa ta fo ka pa te na ke ta to ka pe tu ma to ko fa osi pe ni wa fe patu ne wa so dia no lo tong isolate pe mau hotel ko ni patu ni tahana o se ata fa test no negative ko to mo fole ke no ki hu ki to fa mai na na to kitali pe hen ke tai mi pe ko mo u ma puna o am na to fa ka patu fa osien o se na ata fa test ko to na to no negative be to na hu le ki tu ke mau pe ke ato o no ki fa mai to fa le ke ki mo puna ka fa ka fi wa no ta of tangi pe ke al ka na to o le fa ta mo na to ka fa ka tu pe mo ke al ko was mau me fa nga mo u na test o mai no negative al pe le ai ka ko me na e ke me ka te ko mo no ko tala no atu ko ke me ko ho ka mau to o ka ka fiseta e kalo ka fiseta e kalo mo na tala mai fa la mo como no fo ka ko no mo ni e ni ko fo ke mau to ko ha fa la te ki Amerika ko si e tai me ko ke na fo ki na nga we te fa e me pe fa na we he na tamai pa na to tongi fo ki
ko tu pe ko ma ho e ki ko ke ma fu fa la ke le ko e ki ma fu ai ai ma to ho e ki me a ko ko family he ko he kai ta fa nga maria o ta pu ne fa la o te ke am ta no le ko ma pe na ko fa si me ai ma ho e ki ma to ko no ne na ni o fa la ma no fa ma to o ku ke fa la ma ke fa ma ta la me ko to ka ko fonga ia ka kai ko na fe la fa ko o fa mai ke de ma do le ma do po i CCD pe a he kai ko no mo ne ko ke ma la ma to ke tong mo ha ko fai to ta pe ia i fa fok ma to ki to pe ko ave nusila pe ko tes corona he no ma te hu fo o kolontini o te ren to ave ma to ki to ka fe ma o ke ave ma to ki to ko anga ki fa amu ni me fa kau tau fa tau pe anga ta mai pa nio ta pe ki na tau to mo tau ngai family ki ha taimi u ta wa mo ui ko ma ngai family le ta pe ki na me si ni ko na o fa mo fa mai ka mau tolu o ku honga mo nya ka mau to ko pe ni malo Maloni kau ki hua tai pe mo au. Mo oni ai lea koe. Ko kite a ispite mo kau koane. Kaku ko lea kau palangi noa. No place like home. He kai whakahala i ngā taha. Ai whai ngā taha koe na ku ke whepaki mo ia. Koe mea mamahi koe o wharoto. Koe hui ngā ngai e tutu e. Ai si no ia. Mo ue ata mai. Whakakau i whai mo whoki ki a. Kou. Kai ke wira po ha. Mon nei ai foi post na whanga ai ake. Ni Facebook ka o pehe. Oku. Koe kau mau mawhai pure anga he tai mini na uhala na to he ma. Koe mea pe ku hoko. Na hungry man. Pakulakangi e nau. Hungry ke mani. He nau ofat ka tik motolu ke oangi motolu. Paka ofa. Ka hange koe lau. Koe lawe ai kupe tahe sino. O kuongo ye ki sino kotoa. Ko ho whainga ta iana noa ku. O kuongo. Ka whakaamange pe ke whanongo mai. Ai kau taki mo kau mau mawhai ko tau whonuaka. Tau te whito ko tau pupi e maheke. Ke lawa ke no iha fui wakapuna. Whakaheka kotoa pe motolu kia e kau ova kona i whisi. Mo ke nofo ko lockdown ai. Pakapau o pehe he kakai hange ko kakai ni iku na pehe na toluia te mo wangi mo ma ki pe pu. Pakaheka fu hanga tonu e pe alu he waka ave iki pangai motu pe ko fafa tu ku ia foi mai na ta. O to fe alu ata kai ho. Kai lava ke mai no ai pe os pe mo to sivi. Fele pe ngai founga. Fele ngai tapa aki ke fa ye to ko ni. Ka fu maha pe ai mafu ia e ka ma wa fai. Kai ki ia mi loto ofa. Amahalo ko mea ko si tuku pehe iai koe, o hi ko teke pātoa mo teke wapolitkare. Ka neongo ia noa, koe o tua kune awhio e mea kotoa peke teke tu e noa. Tau lotu pe, amsia koe kuke he holo pei ponua moa. Koe ni ihi ko si te kinai moana, i kaito iloha tauranga. Mahalo wha te kina hake ha ponua. Kekei mā kona pe, kekei mā whana pe, ka o kuongo viviri, ai whi foki ki api. Ka mwangi ke whanongo mai kau taki o tau whanua. Ke whanongo mai e pi e mā. Ko oswai pe whatongia e kau whafofongahe kore mo tangi. O ikai pe ha uto e hakea. Iai pe whaunga noa. O tari pe oe po i he lotu mo au kai. Iai pe whaunga e otua. Tene toki o atu. Ko whau inu usila, me koe alu ki tonga. Ko whatawange ke mā uhanonga mo whi marie kai pehe ka mote. Ka mwangi pe ia taimi ko tau te whelonga whiwhia pe mātāki i funga e merino, e funga e ofa e otua. O whalahet ka te koe noa ka mā mote mo ka utonga ko toa pe mou i hena. Malo o pito o whātu. Au ki hoko atai pe au he koe maha koe whai ka vei ngani ku lahi taha i tonga e taimini. Ka koe whakawhie whia hoko umana tui mahalo koe wiki ko o si koe mō nite ko iana tau tala noa ia e
ai foi ka veinga ko e ni ko ka veinga lahi le vai ko ha ko he taimi ni ai tau te fito hange ko ta no ko na me Sinai o ki ai ma ka tu waka pe a seria ka tau be mo american mo nusila ka ko to mai foka fisi he ko ongo viviri he ko hinga o foki e fisi ko trench ko na fo watu ayo al ko no foki americani mo me ko na wo mai na to o eva mai geno fihia hen magneo na fie foki ka na tau mu mai na to le ke ulo to fare ko ia ko me ape ko na ki o va de na time foki ko ka foki ko fisi ko me hiri ai ke ki o lunga ke he tala no ko me ko ni e ko na fo na to ke na o gitonga ko foi halanga ia na o mai ko me tonga e fai e fo ai ko nu sila pe ko fisi ka ko e ka ko e ma ataha ia alu ko fisi mo fai no fuata ko uhinga ia o to mai ka kai ko ni ko na fo atu ai ka e wanga ko la ka pana ma nu sila he ke na to fisi de na to nu sila ka uhinga fo ko fisi o neofiko me frase niti fai no fu ka wanga ko ta no na uhinga pe o fisi ko trenchik ia o ma wanga ko ta no ko ta o ke ma ha se niti ai ka fe du me ka tonga mai fisi ko na o mana to lo nga o fisi e ko yako o ke hange ko mangi ko la ga sinai ma fangi nga o ya seria to la pe ma familia ma ko uhinga ia to ga fisi o tala no ai ko fatongia foki o hapule anga o na ulaki fatongia ulaki ko na uhanga malui ka mo oanga fai nga mari e mau pe ke tangata ifonua ko tatau ai pe wa ga tangata ifonua iha feitu ko na ulaki fatongia pe no o mai sai ko uhinga foki pehen pe ke mage o mai na to me fisi ko uhinga ga mahaki teria na habi tonga ko foi whakamatala ma o lalo whakauria sia ka mamani. Whakamatala ma o lalo, pe una hunga tuku hifo e pe, ko ki whanua ko e ni o whee. Au asire matuko tau tolu pe ia sege tau te whito ke tau o mai ko ki whanua lahi pe ni. Ko tau talangon ko ia whanua ko tonga. O kunau pehe nau tolu e whamahala ne toke, ia pehe ne toko tongo i Afrika. Me o kiki na fuanga toma. Te toki ki mei o ata haa moa, ati fo kolonia maha moa, na ofi mai kia. Kono o atu kon na upehe kon ko o kai ke hanga he pureanga tonga na ilo i ko o avenga. O pehe na utoluia o tike ki aha kakai e ako i tonga. Pehe na utoluia o kei balalu a kau a tonga. Ulu aki mantu ke whahinga ulunganga pehe ko ngau na whai. Kono wa, o kai ke na pehe na tu tike a lotu i tonga. Na pehe na tu pe, mahalo ke wala la I whau pia tonga ia mo la I si. Pau tige ke nau ila na tole lo tu ma wienga I whanua la lahi nau pe. To tonu ke awe ha kau misinare ke ki whanua. Pake nana toluia, o tau hange kon ko, tau hiki ki alonga tau ni maa fie ke whanua lo. Tau hange kon ko ke lau e kau muri tonga la. Ko tonga ke whanua mau lo. Ke whanua pe kuo sa pate ke lo tu, mea ko ulua ki ko nau sio ke whaunga ngau e peheni. Ai o tau sio rewa ki ai, o ku whakaha rewa tu unga ko e tau lotu, mo ke tu unga e mama oha whanua I he whaihinga tu unga ko e. He ko hono mo ulua ki en, o ku nau nima mo vae maupe ke o mai a tangata I whanua. Tangata I whanua ke hamusi mai, tatau ai pe ia. Taka pau pe he ume, o ku nau tu e tunga whakatu tāma ki hangai ko nau whakawhai pisi. O mai ki tonga he ko uhinga ko futai milahi na e pehe ko teu e kau ngau e ma teu o spai training. Ke hanga kon kono hen tolo COVID. O si au ke mo hu ki tonga o si lahi pehe ko si kava e konga lahi ova he pese te fitu ngo futupu e hu. Mau ki ai mo u feitu whanga quarantine. Mau ki ai mo panga ulang miliona na e tupu ke malu e COVID. Ko uhinga ko ia katoa e umea. Ke o mai ho tau kakai u kai ko uhinga ai ke pe ai e umea ia hange e kon ko hatau hange upe o sia e sitou pe mo e kulo tuku he ka kai ke hamea kai e ke ko hano aunga fu sitou mo e kulo ka po kai ke hamea kai ke haka o hange pe ko mea gon la he pa anga ia me fale mahake mateu te
Pasua bata mai he ke o mai o nga ko COVID. Ko whainga uhinga whakapo uri pe o sia danga he whanua mama o nau whehu i ai. Ko whanua ko nia tonga o whe. Me whe tunga he ko tuunga mua tae a pule anga. Ko nau wheinga mo peke malu i hano kakai uluaki ia mo o anga hangai whanga maari. O ku toki whika ua e hala mo mesike he ngari vale kan ko tau whanua. No anga to i lo. Tamai mo ua tau whanua to he lau holo kai se ni tike tanua ke hala. Ko ai e whare ke langa. Ko ai ngahi filita. So ko umea ia o ngari vale au pito i he kusia mai ngai whanua. Ko uluaki mea uluaki ko e whaina o ngai whanua. Ko hono ua na ia e tau talanoa ke hange ko nika kau. Ta te whita pehe kakai katoa, te whita kau whafongo niko ai kakai. To tonu ia ke pe, tai pe ia, mo kongkong ke. Pie mau au pito ke asi, hangahi oho makehe i he tafa aki. Oho makehe tafa aki. Ko hinga ko konga ni e kakai ko, hange ko utano ai. Ta te whita ke whoke upati, pe ko pate ne kakai mea. Ko kapa e pehe ko whe kakai ko, whaingata ia, ihe kakai ko la. Kakai ko ni fisi. Ke ki whahata anoa ki ai. O kulotonga mo ua he umea he kwa kia aiko mea e o mahu inga. Ke whainga i ke whaha whakailonga i makehi ai kakai ko ni fisi. A tau tāno ke hanga puka kau taki he ngahi whunga baka. Ke whai hanga au he ko hano mo ni hanga ko si la anoa. O whaka au whai na unofo ai. Na ea e whai he ongo na ea e whine ngai whapure anga. Tau nia e whiha, me tau nia taha ne whihia koe ai. O atu lewa tohi ia me pot ngā ua nei ata. Uke toi whi ngā ua, pe e iku tūri a ko ia me ngā ua, he ko te whi ngā ua. Ta ua ni me taha o sto mo ne wahe ana. Ma musio lewa kege whahi ngā pule anga ko ni he mea fua mea. Ka ke o anga hawahe toi tange no, ko ki mea eni si kai mea no ki whana ua. Ka ke he asi mai, he whahinga ulunganga, wango e lau, kai whuka mea mahu ngai mea kai. E pehe kuna, mo kai pehe na i kai, halaia. Ta pehe, kona mono fulere i pehe, halau pita pehe mo kai pehe ha uhinga ia. Ko uhinga ko mo o mai, ko kakai ko e ni, ko kakai tonga, tangata i whanua e tonga, baka nau fōi fisi, na uhinga pehe taka transit. Nea kai ke na ona tolu ko pehe ko no whaholo, ko pao na ona na o mai ki Amerikan, me na au ki Nusila fia, o kai pehe fusai ka usai pehe ko feitue na woki ai, na kei fihia ai. Ko si kakai kona na atu pia mau, pia na kai ki hanga na to tokanga, na utokanga te mea ke. Sike taimin, o na upehe tō mui. Hala au pita mai lau e kai tō mui, koe ki tō mui ia. Ke i taim pe, ko mea pe e pule anga pia, o mai mo tolu ki hen, ma os maa pe mau tolu ia. E ko si sivi ka atoa na uto, na na huhu ka wat me Amerikani, ahe na foi sivi, ma na atu ki tonga. Ko uhi ngā ia, ko mea whaka politikare ia, ka mua ai mea ko eni, ko tai ofa, ka mo tai lotu. O ge la ere tonga pe. Kovi whakaata mai, ka mea panga taha, kone toi kovi whakalau maari. Ko foi mea e ua ia. A singa kovi whakaata mai, ka toi mea panga taha, vai whakalau maari. Ke koe ke uhinga e pehe ko taurea ko. Ko mea nu ata mai, tiri ake kakai he, o nau tangi me iai. Hange ka whaata tā noa ni, ke whaki himi mahau whae a kirisi, pe he kon koe tangi e a mamani, eiki whoki mei he langi, o toi ala pe he vai au pita pule anga tonga ai. Mango ki mea peko ki tā noa tika he taimini, malo. Malo a pito losiki ka pe he ki a Sinai, ka pe he ki a Noa, pe mo Silia, ngai whamamu toi tau hui takai taha ka te tau haha ia e fui poini koe tolu. Ai toke hekehe ai patoa. He ko nei hu mai pahi nai haha ka atoa nau tolu. Ka ku ai moe whaunga ke whakarere e ngahi mea ko ia. Pea moe hape mea o ke tokanga ki ai pa ke tānaki mai pe ki ai. Ai toi tau fui takai taha losiki. Pa ko e ka mata ia e Sinai. Ka koe te toi tānaki at pe moau he tuku waka. Aka tuku waka fuki a koe whika ua fuki ia. Aia na e tau mua e tau whangi mea koe ni tau wilo wawe pe. Koe mea koe kou sio atu ki ai, koe parpare maa pe na, o si sio whoki he, koe ke maa po koe whare alea, po koe whakataha pe ia, ai
hange kau ko puri angana ase kau no pere na naure ai fika ako mo tau te ako ni ko kakai na nau alu holo ko ni he time ko ku fai ai ko ta tap tapui ko he po uri e ne awe pere mai no pere ai ta ai ke mau le ai tau te ke ta mano sio ta ko ku mo ni lau alo siki hange ko ku nau ki to no fa ta mai pe a to hange to ya ke ha ke ai me ko ke nau ilo e nau doria pe ko ha ko ai covid e kai ke ha o ka fare maha ke fa nau fa tongia pe nau pe te nau kore pe ke ki no usila po fe ke fa matala i mai nau tolu he hange ko amerikani ko lahi tahia kolontinia he ni fai ko ke ha kolontinia ha fare maha ka te au ki Hawaii tapui mo Hawaii ko te au pe ta kolontini pe he hotele pita no fo he hotele pe ko to api pe ko te au ki ai ka ku nau o mai e mea o whakahu he te telefoni ke nau ilo e feitu ke alu holo ai. Pea o si whare i mai pe nau tori e ngahi feitu koe ke alu holo ai. He o kawa e ngahi feitu ke o te ke nofo o tāpuni i koe moha taha. Hange ko ha loto kā pe ko ha loki he hange ha ho te reo. Tāpuni i moa ai ke o te moto e te ke puke koe. He ku tala mai au kai ke lava he mea aia. He masia pe ko mea ko ai ko he ngutu o taofi he ko mahaki ko ni ko ke totolo ha kanita ko ke totolo he vai ko totolo pe he ea pa o sia ngahi film ko sili hake na fe inga ai White House ke to hanga he CDC o fa malohi e mea ko ni ka ku asmai mi ai ko na finga pa pe he fo ke ka fa nga ia o koe nau mui nau tori ke saia nisi. O ku nau hambe na to te ke mua mai fo irea. Ka ku nau whenga na to ke whamalohi a Amerika ke huhu kotoa. Pene a ufoki o hanga he toko taha koe nuk sea koe he fo i grupu koe ni koe e kau sea koe ni koe i he amigo Amerikani. Ai ku toko nima foki pa koe tama e sea ia nau tolu. E tangata uri koe ia. Na e pehe he tama e koe ni. E fie mau ia ke whakamalohi e toko taha poini tolu miliona ia koko e kausotia ke nau hukato. Paka tahe fie malolo pia malolo. Ka ku ilo e he kautaki a kono Amerika e lahi e whai e puta hopo ia. Lahi puta hopo ia ai e alo e ngahi hopo e ngahi eke ki he whamau anga lahi. Pea ko ia ne hanga ia whakaanga ai toko taha koe ni ko wana o Florida, he ko toko taha koni ko wana e Florida, ko toko taha ia ku pāti he Republicani, pa une talama ia, ko o ko ki loki ako, mo umea pehe ko Filipe ia ai mātua, mo toko taha ko ia. He ku loi au pito pe ai ngahi miti ia, kai pe lawa he miti ia talamai, ai kulupu ko ulahi ai mate, ta uono nima ki he lahi taha, ulakia. Ko e whanau ko ki lalo hifo he tau taha ua mo mea fu malu o pito pena tol. Pa ai hata he ke ria na to ki mate. Tu ke o kapa ko hano precondition. Hange kan sa i he toto ne ma o ki tam sita taha fitu Californian pe ne mate ai. Ko to taha pe. E te ke aha kakaia ne mate ko hu ko whanau o mo ilerei. Ko whanau ko mo ilerei ka mata he tau mo kakai la lahe tau ono noa fai ki laru na mo ilerei na ha pe na tolu. Ia ni te na o na toria i fare mahak na no pe na to na api o kolontini pe ai. Pa ko hange ko mo oni au pita lau ia ki tonga, ko tonga ia sio kita lahi au pita i kautaki, pa tau sio leva tau tolu ia ki he mau ko e mea ko mawhai whakatiki tato. He kukai ke te mokalati a tonga ia. Pure i pehe hou e ki ia ko nau tole na nau tau ko he liriu, pa ko nau tolu pe ia ko nau ui e ngahi liriu ko toa pe, pa ko nau tolu pe eni, nau lifia he hua atu ai mea. Ko fe e nau lotu, pa ko fe e nau whekumi ke he Chinese to tonu e mea koe ni. Ko fe minista mo ui ke ne hao whakamatala ka nau tolu, ai anga ai trevolo ai mea koe ni. Pa ko moni au pita ngahi fotu o mo o mai, whapuna ata hafu waka alu ki ha motu, o tuku ai pe koe absotia, Ka koe pe ko ha whainga mea, langai fuloto wao hafu whare ai mila he ko ne trevolo ana he ea he kai ke lava ia kumi e tangata. He ko ni ko u feitu ko hen whae pāti o tala pe ke whaitua. Langa fute niti. Ko ngahi pā o langa pe fute niti. Mo sio mai motoki Amerikani o kuaru pe kakai o whai pe nau ngawe. Whalai te mo e tōna ki whonu e ngahi pā ia. Nau pe nau tolu o inu he loto he fute niti.
Pa ko te niti ko ia, o koe ke malu ia, o ku wawa pe ia. Alu e aki tua. Pa ko ia e tonga, mo ofa mai ia, ofa tau kakai, ofa foka tau kakai. Te u, pe mo kau fofonga. Mo ofa mai ki fuhu atu mai kakai. Pa ka mo ilo, he ka mo kai ke mo fuhu mana autolu. Te tau toia au tau toki he taimi, tau toi foki tau toki he ngahi taimi i mua. Kai ke mo loto mo toki ai. Mo fuhu mai tau kakai. He kai ki hanga e pure anga e koe nio whakafoki. Pe kai ki hanga e kau no perea. Mo hanga whinga i ha mea ke whakafoki atu e tau mea koia ko kore atu ka koe se misi ka ke mau whamalohi koe. Ton peke mo whakakau koe kakai koe ni si wholoa e nau tuku waka. Ka pana nau nofo peha ngahi api e nau whamiri na e sai. Ka nau nofo nau dolu koe niuna hange koe lau koe e nau nofo i le renga. Nau nofo tairi iri pe he ku sai pe ai mahakia. O si huhu ko toa nau tolu. Nau o si huhu na tope he keki toi mau nau tolu ia. Koe teo da veria ni e na kamata i isileri, os. Osia, fefea Britania, os moia. Amerikania e alupe ke os moia. Koe ki la wafe pe ia. Koe ia ko tuang he taim koe ni ka sinai tau takai whakausi. Tau haha he pātoa, longo ako e pātoa. Ha ngai fonga ke taofi aki ai whakarere ake ngahi parapare mako ni i tonga. Pea mo ai peha mea ke whe tānak me ki ai, tānak whakaos mai pe, pa tau vilo pe ko ia o au mai ka kia losiki, pa ke toki whai e tau lotu ku he hiri ai ku e kurea, malo. Sinai. Malo apitoni. Ko toi fie afe pe o whakalea ka whotnoa ke lotolahi pe hange ko mau tolu whewhine ko mau koene tau mai pe ngai mea ko nike mau tolu o kuongo apito ke mau tolu e sio at ki whae o ku si nofo whakaamu ke au pitonga. Pea noa tau lot peo whehu whaki aki ke waweha aho kumo one loto e kau tonga, e kau kakai o tonga nau lau ko kakai loto nau tol, ke ahia aho ku lele e nau loto, kai mo waweni mai pe, kai lava ke mo o ki tonga, ke mo foki a ki tonga o ma o hanonga mo fie malia ko hange ko moni, o whakalata nge pe te nofo masiva mo te api, he a te nofo hili hawhei tu o pehe kakai, o lelei ka kohotoloto o pikai ke iai. Koe angapeu ki popo at ka koe whotnoa, ofat ka koe, tau whehu whak akipe, he iai pe aha wawen pe ke maoha mali lelei ku ke tui tonga eiki. Ko hoko atu ki he patoa, ha whaunga ke whai aki hono whakalelei, mo no whakatutu whakalelei e patoa. Ko awia koe ke toe hoi awia o ko whielea ke ha mea kau ke hano whakatutu whakalelei e patoa, he ku osti nai ton ke tau osti lelei pe mei mua. I he pekia koe a Glispo hiwa ne ia e tau toko ni sea ai ko se Misisika. Panai os tonu ke tau tahape o mui ai. O mui ia se Misisika. Pea moi ka whafofonga koe nai tuu mai o toe mai koe ke tau ke nau tataki ki tau tolu pahange koe lau. Kua toki toi ha taha ia he tai mimi. He huha ke o whakawhehui, ko hai na ton ke pehe, ko hai na e pehe, ko ha mea mole tau puleanga, ha mea mole puleanga me patoa ki he paka, kapau, na tau whaipe, ai mea, na e anga ki ai e tau kau whafofonga, ko ihe malu ko toa pe o e tataki a Glispo hiwa. Na atau saipe, ka koe hange koe lau, tofhia pe ai ki whangi ulunganga koe ni e whamiri ko toa pe. Malolo atu pe ha tamai pe ko ha whamoe whae o ha whamiri
o ku kamata lewa ke e hopo hake o tala e tonu ke pehe pe tonu ke pehe. Pea o whainga taa he ko hui ko tonga lahi au pito e tau kakai poto i tonga na e o mai ki muri o ako ke nau poto. Ko mea pena i kai ke nau lava koe o foki moia ki tonga ko nau foki moia o ngā ue lelei aki. Tahako toa pena e hao ako i muri hao ako i muri na e ako i ki nau tolu ki he mea koe aluhanga tonu. Na e ako i ki nau tolu ke nau struggle, ke nau mao ai lelei koe mata i tohi pe koe hane nau mao. Taimi pe koe nau foki e koe ki tonga, nau foki e pe ki tonga or slip back into the old-fashioned way of mio i takai holo koe ke mao. O ngā ue aki lahi mao pe ai mea koe koe ongo. Koe te ongo whakai tangata kai tuku e te ilo i e mea koe toton ke whai. Pea ko ia koe mea ia ko usia koe ki ai e tau kau katoa. Lahi e tau kau poto. Lahi e tau kau poto pahang koe lau. Lahi ange poto ia ke ki e tu e aha vale ia. He tau kau patoa. Ko aluha ke taha kotoa pe ia o poto. He fefe ke tau ngā ue aki. Ke tau ngā ue aki o tau loto. Koe lau e tau visone ke tau ngā ue aki. Koe hae mea kui loto he visone to o mai ke tau ngā ue aki. Ko tau wanga koe tuu koe nei patoa. Neongo ho vale ka o kuke whai to tonu. Tako na kike ke ako. Sorry, ia ngā lea ko ngā ue aki. Ka ko kutala noa. Mahino pe mo tala noa ke hange ke mahino ko conversation to normal people. He? Ia taha ia na ke ako ia o fefe. Ka kune mau ia ai whai to tonu. Mo ne mau ia ha ai lelei koe o e viston ne koe na e na kamata mai ake at least po hiva ai patoa. Kia au o maho inga nge toko taha ia ko ia toko taha o poto. Alu o ako mao hana fuk mata i tohi hao ia mo ia ka kune mau e mea koe kaka. Ne mau e mea koe kaka whai to tonu ia o ku leki ia i he mo ui ai toko taha koe ni. Peke ke lawa ia taki lele ki tau tolu ke hange koe tau pehe, koe visone ai patoa o whakaotua. Ko hono whakaotua o ston ke a osia e taha kotoa pe o i he patoa na e mui mai i he patoa, mui i mai at least po hiwa mo ne ngā we mo ngahi movement na ne whai o a o ki ne pekia na ka pau nei a ka fia e mea ko ni i loto i e toko taha patoa ko toa pe na tau lelei pe ki tau tolu. Te tau lava pe tau tolu o whe koe i e tau kau whakafofonga lava pe ki tau lelei. Ka koe uhinga ko toki aluhake ke tāpalasi atua māteni, ke tāpalasi atua semisisika, fe me a koe nā mau fō mai ai ia at least pōhiwa. Hei kai te uhanga whakaanga ia siaosi, pōhiwa moe nea osia ko kune mao. Hei kai ke uhanga whakaanga i he ko uhinga na e tekia ke ngā ue a siaosi anda i he ene tamai i whalea lea. Ke mau e siaosi. Ai mea ko totonia ke mau i he kau whakafofonga kone toko hiwa. He pe koe kau whakafofonga kotoa kone nau nofo mai i he malumalo e patoa i a akilisi. Hangerewa ku ai ke pehe, hangerewa e sio koe ki he ke mea kona a siaosi ko whai o peherewa e siaosi. Na e tae ulu kotoa kau whakafofonga ia koe i he taimi kona nau anda i a akilisi. He koe uhinga ko ia pe nia toki hao koe i he fo taimi koe ni. O ne mao e ia fo mama ko ia ke ne aluia mo ia ke kakai. Ke aluia mo ia ke kakai. He koe anga kok sio koe ki ai. Koe me he tau mo vete ai. Ka pau lewa na e sio ata se ao sia. Ke kau whakafofonga koe ne nau ngau e mai mo akirisi.
na anau hala from the day one os in the filisi I huki wharearea. Ka pāna ne sio atu o ku nau hala. Ka nai alu at pe moia mui pehe hala. Toki os alu pe no os no mahina fia os no ta. Osi aus I he ne ngawe mo se misisika ku ne tala rewa whai hala. O ku kaike lelei e nau ngawe ko whai. Kaike lelei e ngau ka whafofonga o whai. Why? Why ku ke hanga le vai o tala hanga le vai o tala o nau whai hala o nau mawahe me I he visone ka ko ha me e na mui a sa si I he taimi ko na hu mai ai o whakataha mo ki ka mo ka whafofonga o lele mai ai o se ta o ta na ne mui hala pe na ne ilo pe na e whakafok wha pe ia uia e mā mai o ma o e sa ka mawahe le vai ma se misisika I kai ko mea ia ko BBC e tau ka patoa ko kumi mawhai. Ko mea nau BBC ai he. Ta tau pe ia e kau whafongai loto, ta tau pe me tau kau pou I tua he taha BBC fie kumi mawhai. Ko mea ia oku. Fie mau ia ke fix I he e tau kau patoa ka tau lelei. Ko fie lahi e sio ki a lihai oku ne tali e hoka tau mo e hafua o whai mai he taha kotoa pe ki ai he ka ke tu ma o pe lihai he kusio ko ki ai e ne feohi mo I he ngahi hala whanonga na e whau mai ai mo whetau laki kon mo sa mo lihai I he lele mai kon e patoa kusio ki ai ke kau pou e nau hanga ka toa pe o ateka lihai he kau kai beke pehe o kolomuia lihai o kukei alubea lihai e tonu hoi o ene mui ke he visone. So if everyone he patoa na neha o ha foi taimi I he ne hala whanonga ko I he patoa o ne iloi haki I iongo o e whakaotua ko o mea o e tau patoa. Oston ke nau hange katoa peko lihai. It's so sad to see people like hange ko asiata. Asiata nei mui lelei mai I he tau kau whafofonga. Ko ta foke na asiata tala kovia hai. He lai vi pea asiata ne ongo ne whainga da ia ne puke mea lai vi pea asiata ko tala kovia hai. Ka koe hai mea nai whau mai e tala pekia at least nai whau mai e mui mai e. Na na mui kui pe. Pena nau ilo I pe, pena nau nofo pe o tardari, ke nau hanga sio I haki me asisiku. Oku mahei hala ka nau. Hukitu. O to tala no to bla bla bla, whamatala hai. Koe mea bea ko hanga ko o ilo I o toton ke whai e kau whafofonga. Ai ki nau tol ke nau mau, ke nau whai taha mo nau lelei, mo nau whai toton, ke tau tuulewa tau tau kau pou, o tau pou atape o te tau toi fie poto. Ko tau fie poto mo tau oho atu, ko e oho hake kakai o tala e whai e nau fie poto, ko whe nau toi taini. Nau to lele nau polo kalama ke, ko nau longoa ai nau toi ngai ahon. He? Kai whe mea na tau piki tai ki ai mei mua. He? E ose ange ko ni mahalo ko kau pou na o se ange pe toko fiha pe kau pou he BBC e ta mapaki e to whakalele ne ki ha mapaki e to whakalele ni ha ko mea pia ko sia ko ki ai tau whai to tono tau lea to tono whai e mea na tau ha o whai ko pou tuko e kau whafofonga ke nau whai ai mea ko whai whalearea ko tau palaka tau tau kau pou I tu a mo tala tau ha mo tau ha. Ko ki tau ta whare area tau pala hol pe tau I tua. He ka tau whai e mea koe po mo whakau ngongo mo mau e mea koe whakamau. Able to hold yourself down ke ilo e mea koe toton mo taimi koe ke tau tabalasia I hataha mo tau ilo pe mo tau. Most of the time we should put ourselves in somebody else's shoes. Ke tau ilo pe te tau tari ke whai mai ka tau tō. Ke hanga o pehe ka pau ko awa māteni. Na o mei whai e au e ha. Nei o mei handle nai e ngai presa ko ni pe I kai. Pe ko awa misisika. Na o mei lava nai o whai e mea ko ni pe I kai.
So a lot of questions you have to ask yourself. Ask yourself, kau po, ko hai mea to ton ke fai. Kai owa te tau lele mu a tau tole ke tau mo mu a tau tole kau whawhawhonga wai wharearea. Of course, ko tau tol kakai o tonu ke tau hanga mahino I ho tau tuunga. Ne tau whiri kau whawhawhonga ko niki na oki wharearea. Na tau oange kakato e tau whalalaki a nau tau ke na oki wharearea. Ka pau o kui kai ke hanga ho whakawhawhonga ho wahenga o tokanga I koe. Alo lea ki ai, he kunau available peke ke aluango lea nga nau tolu ang ha feedback ke nau tolu. Ka o ai on, puna kaki ke he o peo to whamatalaha. Ko ia koe mea pea ko whakaamo mau pe ke mao he kau popo, ha loto whakataki mo loto whakamao ke ma puke hifo ngahi mea to ton ke tau hanga ma puke hifo mo ufi I hifo he ko ngai mea to ton ke tau whai lahi ke tau maawai mo tau popo pe tau lot ke mo oni visone ko tau kawe I ko ia pe ai ki popo mo whakakau ko ki ngai mea to ton ke tau whai as a popo person pe mo mea o ko o hikai e ka whafofonga ko na fai. Una peinga ke na fai. Tau he e pati ko na paka e ka whafofonga I he tapa toa pe. So as people of no koe uwa ko ni. Ko monu ia whoka ko ha me tonga tapa honga ulu. O ku hanga mau pa ia mau tolu ia even though koe patoa. Ka o hanga he mau pa ia mau tolu ia o o spoil ki mau tolu ai e mea ko tope mau fie ma ho mau pahenga o mau ia. Ko ia ko ki nove ma ko e peni a toko taha ko toa te keheia. So that's what everybody should focus on. Be a bobo person. Loto mo whaki e tau ka whafofonga pea tau ai pe tau loto lahi ke tau tari hono hoka tau ki tau tolu ka tau muy he tau ka whafonga o te tau kiva o te tau kiva just like that tau bo be ke tau ka whafonga. Before I finish off o ku atu te ku e ku talamonuat ki he timi a taku ilau te nau whainolo senior boys te nau whainolo pe a toloa senior boys on Friday. This is going for me e toke a osia he ko taku ilau e wa'u ki he whainolo senior boys. So I'm so proud and I pray every day ke a he whakita mai ki ko niha ba fia can now enjoy that level of getting to the final toloa, especially toloa koe kolisia na wanga to he final lo ka ko wa ke mau ki kolisi ki ai ba ko fia so o ate famalo mo to ka pe no lo no taliau ke ka mai mo ka wa dai be mo o tai be ki e kuki popo ki he mau mai whakaloto lahi ki he tangata o taku ilau te we akapulu he palaite. Pea ofat ka moto katoa ofat kia lo siki mo lia mo laise mo ni pea mo fotnoa ofalahiat ka koe fotnoa mo ofat o ku sio mai mau peno ofat ka moto malong. Malo apito kau hokat pe ni ko hokat tang ko lau ko no ku lawe mai ke a asnai ai hange ko no ku okulonga apito ai patoa he tai min fe fus ako o mafai pe o pe ai okulonga mo oi nai politiki I tonga pe ikai ko pe he au ni o ku wani I he tau ka popo o ku na fu o ku hange ko asnai asinai o na na ta o mo ua I he tau lau pa wai ni ai o ku si nau kataki pe hanga fo I malo he ko fus nau toki mu o hange o ku nau o pe na holomui ka ko nanu nga ko me ko whakawhiki me whakakiki o ku ikai ka no lele o na ta ko me o whai tau foki pe tau toro ngawe ka mo taktaha o ni whakufonga mo ka kai ke nau whea ngai teu ke whiri te whenau e ka
ka fulongoa ai ma ngai me ai mi to o mai ki fatuai ke tau ngawe ko hiki ai haka kai ke na no fna tolo o he ka hange ko lawe ta foi tolo ko ngona tau lawe ki ai te tau fe mo ki na ta to fe fusi ako me ka hu mai fe to kona tapu tau fe mo ki na ta to he ka tu ke ka kai tu ton ki to koni na make ki na tolo na tu ku waka pe ko ngai me ale mani hoko ka ko pe he ya ko hai me solo ba ki ka me la mata ofi aki ko ni ko pau ke ha ke tu ko to kita aki he ko to ta ko ka ufale ale ya o hu mai e kono kita si o pe ki ai ko to ta mo si o kita ya ha we ke la ki kum ha ana le le mo ne tu mari kai ke hu mai ya mo ta mo ko ne alo to ke ne ka kai no vai nga ke o mai au ka ha fa ta fe mai mo nu ia mo nga fainga mari mo ta po aki mo nga le le hala ya ko ni hu pa na ki lo to si o pe ko na kita sai ka pare te tau sia ke me fa ekonomika ko ha me e lava tu pula ka no o kala mai he hange ko ta su ke tu kuaga e ta fe me pa nga pula nga ka mauto o ka maule le no ke ta fo ko ha me na mi lava solo ba ka ha fe pa nga ekonomika tonga ko do it now ai ko nga ga fai le vai tai mini para na fai le va no atu mauto o ai whakatoloi, kai ka me e sai he mea ka whakatoloi. Kono wa, ka tau alkoi ke mea whakasosiale, o kue sia e ngai mea katoa pe, i e ha, i ta malama, ke whai mea i hono taim toto. Ka te ha koi ke te whakoi ako. O tala mai heni, koe mā koe ha, ko tau, ata mai mo tau mata, ko tau mata, he ka tono si ho mata, o kune whakaha mai ko tō tāko koe mama kuia te koe. He te usio ka sinai, ki ene tuaki mai vai mo uilelei ka sia hoku mata tonu e ha te feinga lewa ke vai mea koe ke winu ke mo uilelei te ko hui koe mama ia te au koe sia hoku mata tala te ilo o mai mo yongo pe o mai leo ko ata mai me whakaukau o ilo mea koe toko tata e a koe ia koe mea pe po uri lo pe kai pe te lava sio ka te tapa sai ka tau sio koe ke lotu mo oni koe ha koe tō taha fono no loto he ofa opea mai no peko pau ke tau ai ki ta mai mate o pau ke tau tokon ke whainga ta ia ai neo ko kati suwa in ifisini ko lotu mo oni ia ko mea ka tala mai unu mai pelo ngutu ma ona loto mea te au ko mea koe te tau tuhu koe i kule anga e taimi ko faforinga mai pe ngutu o ko wofi ke si hova ko ma o fa mo mea ma o loto ia o pe ma o ia ke ha ai lotu ke mo on kai ko ko na fukai kule ko ha ma loi e tauhanga o mai mea whapolitikale, ke whakatuai i ake tau ngāwe, ke whakatuai i ake ngahi mea kou totonu ki whai mo ta ofi kai tupu mai tau ekonomika. Ke iai mā, me ngahi mea katoa ko ia. Koe tau hupa whakapolitiki i ha mea, pe ai ha, sa whai se akakai, whengata i ha mo ui akakai. Mo tonga pe, katoa pe tau pure anga, ko hiko ia, hu mai whakawhawha i, ma upe monu ia he kakalas kou nau tui whakatako, iko ne whapolitikale. Ko whemanga te molat kakato, o ata mo oni, whai tō tonu, hawa, ngai mea katoa pe. Ma te tau pehe rea te tau maua mea koe pure anga le. Ko ofa laia ka mautou, ni mahal koe ki mea pen ko lawa tō koe whapawau whawimea tu, o whatkia sinai, mautou katoa pe, kara whamatara ingoa, ko whia mau pehe tau polka ama, ko lawa sio pe ka mautou, e a kuhangi koe lau, tau kei nofo pe ku, e ke hanga pe iki o tāpe ki nang tau tō, pada tamu ngai hori ma ono ke tau lo to ma ko pendi o fatu malo apito ka tala no ki ka vinga fra osi te ka aki mo va la ko ni mo longa ko ka ho ko i a to ai konga no ko pe ka pe so lo to atu ki ka mata anga mai mi mua tai mi kana ke mo ui tanga tai ki a Samuel Akispo riva na tu whakataha kotoa ai tonga kotoa i he ope mo tonga kotoa. Pō ki tangata. Ko taimi pe koani ne māroloa tangata iki, pia tauto iki i rere mai te. Ko kamata puko a heki koani a kohiwa ti one toa mo i kau. Mo i kalasi kono nau fotu pure anga fōu. Kamata anga ia mea koe vālau mo longa a koa tonga. Ko mea, ko fie ma umawhai, mo i fie taki. Ko uhinga anga ia, koe vālau mo longa a koe hoko i tonga i taimi ni. Hokoto ngai fo heke ko ia. Kana i taimi kona na whalere pure anga o i kai whawhi marie, maka hoko le ma fo moe vonsi, i kai ke hoko.
Ko fo I mawahi hono ua, ko heke a siaus ko iwa. Ko heke puka a siaus, hano hinga ni heke, ko whi mau mawhai ai te. O mai ni fuotu toko ta, I kai ki tari. O mai ni mo ni toi fuotu, I kai ki tari, heke re vaia. Alo ai peniki. Pena e nau sio hifo I he, ko I whakaike eke. Ane aki mahalo koe ahon. Whakaike eke se tita a siaus. Koe pehe na e toi alu koa ki a se misika. Ko hike toi foki. Ta koe tale sa sina ni pehe. Na aku foki atu, o talang ki a misika. Mo se ko tim ko au te toi foki mai. Pena ke tali a wi ai. Ko ulak loi. Na ke tali a wi ai. Ko ai na foki mai le va o pehe. Te alu au taha ki na tol ko to pe ka fa o whengai ke nau foki mai. O koe nau foki mai ke te au, ko nau nofo e se misika. O mozio, o whi kamatai. Koe hau toi hu ta kai horo ai. Ta pau na e tuku hono kita, pea tuku ai ne fie taki, e nofo taha pe, he kai wha lau e malongoa. Ko ne fo I mawa, he koe ne a siaos. Ala kumu ne fu whaahi, ko nau tolu ene nau pe, na e tono siaos. Ke tono siaos, ina alu toko taha. Pa pehe ko hai fo tutu a siaos na e whai, ko ia ne nau pou I. Ko hea kui kai nau fo pou ia e toko lahi, ka nau pou ki toko taha ene huki tua. Pea hu pe mo sa mo saya piu kalai, o alpe tang whalongolongo pe ia, o alpe ia kau pe ko peki asi mai, o se au si pende asi ena asi. Ko asi ai fie ha, mo fie taki. O mo ne lau ko pe, alu masi o ako, ya ke ako ke poto, ako ke vari. Alo ako ke poto he fai toto nu, ya ke ako ke vari, he fai hala. Ko ako ia kon uku mai ka pau ko alu hatoko taha o ako tau e uto tilangi pe hau ia siolano mau tai ka pia hatangata na e ikai ke au ai ne ako ana ia kan de mau ia poto fa tua mo mama fa tua poto taha i uto no fai kei ai falala ke ia falala ke taha ko ako mau ni mata ito ma a p a ya loya mo ya kai hau fai hala ia to taha na ikai ke ako lele kan tu I toton fa o tua ai fai totonu mo oni ya mo e o wa fai hala ko me e tau so ki ai ako ke poto pa ke ako ke vale o te ke alo ako ke poto pa ke ha ko o pula pa ke ha ko o fietaki pa ke ha ko o siolalo ai ta ko to pe ke ai ngwa ta ka ta ko to pe ka ta ke o tonga o te musiolalo ke ka kai o tonga kono uhinga ai he o pe ene ki nai ka ta pala si ho fa fonga ko hi ko ya ko ne tu he mo ni mo totonu ko me alahi ko ta pala si no lau mai ka kai I he o pe Facebook ko si ta ke ai pe maten ta ke ai pe maten da ke lava ni ngau kai pa anga fai hala ko na minista polis pe ale aloi ko tarat ka ki motol ko ki na tol na le aki me ko ya ko fanga vale ko ki na tol ya ko kai ke na ilo ke te na fekumi ke na mahino ai ngau ne fra ho mateni maten ta pues luego tu ke mau pa o a pena que to e usia o na que to ngawe pa o na que to sio kita faki sio ngaton peki mua ona uhinga e me pe ni kina ai koe e guikai ko tangata koe o buketari ai fai hala pe buketari ke tu hata I ho ta faki o fai hala pe ko hata o ku ta fai totonu pe ko hata o truck stila ona uhinga e no fe na ki ni kina ai koe o ke tu o tala ke mo ni mo totonu e tongata wha, ka ku ke sio mai ka te au. Ko tongata wha mo au, ka ku hi ko ihen. Mo whiri wha poto, pia mo whiri. Koina ko hange mai matatau e ha, ai ngahi. Teke mai o lele iu, teke hake pia mo tata, teke hake mo hai. Ko ispulu eni, pia mo te sina fuko, o kuna teke muia, ya tata fuko. Ko ngo wena na o si whiri pia na tō. Mo whakakau lele I tongata wha. Tau te whito ki homa ki rikau, pātangata, umusi, pia mo popua, mo tū ke ma, mo ila mauwhanga,
he kai ke whiri kotoa ki nā tolo, mea ko mauwhanga ai. Kona na si whiri a hai sakaria. Nea ngane mauwhanga na i kai ke whiri a mauwhanga. Na nau ke whiri pina tola mate. Oi ai, mautu ke mau, tonga tapwha. Oua na atu me isuka, o atu ki whainu tolo, pa tau here a ki koe pia ke toa ai. Pea ua toki asi mai peha toko taha ia, na te kia ki asi mai a ka ki motoru, pea mo wāwhina. Makakau le rei, nofo ke mo ni mo totonu, whiri a mate nta pueluelu, koia tene awe o tau reo, ke whare area, koia pe o kune ke o whai o tau wahenga, koia o kune o mai a ngahi mea ke inasa tau wahenga, tuwha ngai tanke vai, koe mama sola, tanu mo ngai hala o popua mea, whai a ki pepa anga pe ia. Nei, keke o mai e mi pure anga pa anga ki tanu aku. Whai pe, e whakafofonga, si ono, pe nga e no ki wahenga, ki whai e ngahi ngā ui, ke loto le rei e wahenga, ke ngahi mea kotoa pena anau loto ki ai, te mue nau kore ki ai. O iai wahenga, tonga ta wha, oua na ngalu e tuku motoro, ma tenta pueluelu, tik, 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 ti sema, o ewa, malo o pito o pātu. Malo kau hoko atai pe au he fo I ka veinga konu tau tānoa I. Ai longoa a koe ne patoa pe he longo mo uia I politiki pe I kai. Koe kohono mo ni o kia I ne ki I whakawai, mo ki I whakatuai ai visione. Ko visione ke whakatemo ka lati ka katoa whale area, pe pevo ke whonua. He koe ko foi mea ni whaku ulahi a pita hono tala noa e nei e visione whaku alu e fo I taime e ta. Ono mo nina o ni nimo toko lahi au kai ki na hanga tolo fu whakatoka ngai. Pek fe ono apalai ai visione ke he anga kone e tau lue. O si tuka visione ta whaaki feta kai e tau pēta tau alu mai pesi nolo tau lau mo umea. Tau hu mai ka whafofonga alu ai konga pea ko alu pea ko hinga ko ongo ko whafonga e nipe. Kai ki au o nei ki hanga o whenga ki hanga ai ha foi me ki lama ke tau sio me fe ono mahu inga ai visione ke he tau anga ko e tau nga uno ta tau pe kau pou pe mo kau whafonga. Ko whakatata au fita haen e o mai pe ke he mea kau tau maheni mo ia. Ai boi tau tānoa, koe whonua tonga eo ai koe whonua lotu. Pau kia ngahi whunga waka taha ko toa pe, ngahi whunga waka okei mo ngahi whonua lalahi, o kia e kakai ia koe ki nau kauna toka halotu. Na wanga le rei pena toka koe ki nau kauna toka whunga waka. Tau tolu e o kia pe ngahi whunga waka o kau, ego ngahi whunga waka koe o kia hano toka te rine on. Koe pakuhanga le wako pe, koe viso ne, ta tau tofu pe ia mo toka te rine o ngage ngahi whunga waka. Ka he taim ta tau te uki pe ko viso ne foki ia o lahi foke tau whangata tolo ai o hinga pe au gepe mo u me tala no pe ko viso ne ko ni ko viso ne a akirisi. Mo pe ko viso ne na teke akirisi. He konga mea ko akirisi na malo hita hene teke. Ka nai o mai e viso ne ia na toko lahe kakaina na uhanga teke mai me mua. Pa te usia le koe hare fui kakano visione e whakatemo ka ala. O, ko te mo ka ala pia koe mea ne mai me karisi. Ke o ngake o mai. Aia koe fui mea pena tau teke. Koe fui nau e koe nau whakamuri ia. Ka koe hangai koe lau koe ofi taha ia ke le rei taha ngau ga whonua. Koe uhinga pia koe tau mepe tau whai koe tau honga teke whakabawe. Mahau maheni lahe enu bea mo ni he taim koe na hauka koe pisope. Hono teke mea koe ni koe mea pe whai o kai ke pehe ke tau kau tau tono ta ofi pe te tau pehe koe mea koe ni whakahoko i kai. O tau whatongia pe te toka tau whakabawe i a teke. Kakapai ke te hango whakabawe e titu ai tau pau pe ke hoko ia. Hange pe koe te mukalatu ka tonga. Ono whakarea e pehe. Fie mau ke tau tua teke ke wawe, whai mo hoko ke wawe. Kakapai ke tau tokanga tau teke ka tau wālau lue mea. E hoko pe ia ko pau ke hoko ia. E ki tuai pe ko pau pe ke hoko. Ka ko uinko uanga whatatanga toka te rineu pehe. O mai koni ko mea toka te rineu whakotuu. O ke rewa ngahi te whitoi tui ia e ngahi whunga waka. Pa ko te whitoi tui ka u pehe ni rewa whakau ka huu ka pau pehe. Huu mai tamati.
pai pe kau ko ni ko tama piso pe hu mai pe na to mo na ulunga ke sai pe ia ko anga fra tanga tai hu men kai ke tike hu mai ko ia tam ho fie mau mo ulunga ke furi hi ake to ka te rine hu mai ko ia tike furi ke fit ini sai ko hinga le kan ko ta no kan ko ke vision ko pato o fenga ke fra temo ka lati ko ia ai hene fra tau pe ko me ko ni fra langi he u hinga fra langi ko puli ato ko lahi sai ko u hinga to o ka to ale tau to hange ko au fo ko tau pe ko kui ko tamai ko tahai he kau kui kan ko akirisi me ko tambe ta to ko ta tolu na ha uia ki foa o mari ai o tupu ake ai fa e kutamai ko hinga ta no pe ni pe sai te to mai me ga o nga ko akirisi te mo tamai te to mai lo ikai ha lai te utaria ke te fa putu ko amari e fa a ngai fo te ko taki ko ya ko foi viso ne te ia pe o ma ai ko tama pe e hu mai o nga u ai ko ia gulau o kai ke la wai ko hinga to mai ba sai pe a sia pe mo ko ni mai a kiris ka hanga to la hi te ke mada ko sia o si ko foha a kiris ai una uhinga na to lu e fo tu le ba sia o sia i he loto viso ne ko fra o tau pe kon ko fra langi ke fra te mokala i kai ko fra te mokala ti ko me ai na o mai me kalisi o mai o a mai ki ho tau ko nga mai fonua ke fonua na tu to a bito ko ilonga hanga ko tano si to ki fonua to hanga te tolo mai me fa ka cha ke mono yo ikai hala ia tuku ke ata me ai he ma fra fo fa pe akilisia ko no pa ko sia si ko fo ha akilis ka ke to ha fe hu ia ma ko ke te ha ta me da tano ke akilisi ko no fo ha sia ko sia si ta tau ta mo akilisi no fo tunga mono le o mai me a ko hai sia ko sia si ko akilisi mo foi me ke ka hai visione o ke ha kaunga ke akilisi ke foi vision fa demokrati ikai ko akilisi na ne te ke visione ko sia hana e demokrati ikai ka ko sia ka ko ha sia o lota sia ke te ke demokrati ko foi me ale va pen e kai te ke ha ko mo fie mau ke to mai a tu unga fa kaucha ke pehe ke ona ke foi me ko pe atare vai ga tape ai ko me ko si o ia u hinga ko tau me ko tau feto o ake me ko hinga tau bala wai ko no u le kon me ko foka ka kon ki ai o fie ma o pitoia ke o te tau feinga ke tau hu mai ki loto o tau hu mai da tolo he u hinga ke so ko me ngo me tau hu mai ki loto feinga le ke mafai pe motolo ko pare malahia ba tau fusi le hu mai tamako kai ko ton ke pehen ko lu aki ko benefitia ana so mau le vai fo i tau pehe kon ko o fakalangi fo i addition ta tau to pe mo u funga paka kon ko a lot ka ti ha ko pe sai li we me ko ni nga ko tamai ko na palestini ki mo ta fa ta pe tapu pe mo palestini ko ni wesiana te vit ko amana ken tamai pe sai te uhanga furi he umea ko ni toka terine sia suesia na unga he ko tamai ko ikai te ke ha ko muy ka to ha be to ta ko to furi ya ilo ni na ko piso ko ni ha ko ke toka terine sia si ko ia ni ke toka terine ke ta tau mo ia ko taimbo ke mapa he me ai ko ki api pa ke foki ko ia fa teriha ko ha ko ke viso ne ko fa te mo kala ti e patoa ha ko liriu ko ki ai kai ko ia te ke liriu e mea o fie mau palpare mai palpare mare va bia pa tata pe me ka muy pare ka muy te ta mai muy mane hanga le vai ari ya to o fie mau ange ko ni ala to ange ko au ka pe o ka familia ko tamai pa mo akilisi ko bia sai ko sia o si o tu ko ni ko ka sini tolu pe fiha sai o bito pe o fa fo pe ma to ke te hanga ta tu us fa langia ka ko viso ne o ia ko pipiki ke ai kapa mafuri ho ka sini o me ya hanga la agirisi te uhanga tu kuange family mo feren
ai hata teni hanga mau ai visione ke whakate mo kālati. Koe anga i koe whakau pa koe mea ia mahu inga au pito hange koe lau koe a wholofola. Ko ia kuala ke kau e palau, o te sio ki mui. Ko hano inga e sio ki mui, ngau te sio ke mea whakatuku whakaholo, u te sio ko au totonu, u te sio kita ki hate whangi le reime. Koe tamago kuala ke kau e palau, pe hoko koe whakafofonga, ke hu ki whalearea, ko pau ke ne tukuange ia u mea ko ia. Tukuange, o kia be u mea tu pau ia, ma koe mea whakalampe, ma ne ki wahe kono whaamiri. Ko ne toi whainga koe ke ma wahe me ia ma ke he, koe tai mia tene mau iai, ai fofonga koe ni o visione. Kau ki foki ke whainga a kirisi ke furihi koe ni ai whaunga kotong, kai ke pehe ke furihi, ke ki liriu ke tukuanga pe tu ia ke hoko pe koe tui, ke hoko pe ia whakapapa ia ke whakalere pule ama. Mangi ko hake peki mea koe ni ngai lolo, ke ki hiri hake pe au ki loto, kai ke taha kulau au kia ko hiri pe. Taimi koe na e hanga e Joshua Singatoni, ko Amerikani o tau ka ta ataina. Nau tau ko i kuna, e a koe foi mea koe na e oanga he kakai ko Amerikani he koe tainga ta. Joshua Singatoni, e mohanga e mahatolo whanofo ko koe tui. Koe tarina o Joshua Singatoni, tohi i e koni stutone Amerikani, i kai. E hoko e whonuani, e whiri he kakai, hono kautaki o tainga. Koe lau mea. Sai, kau ki tō mai konga kotonga. Taimina hanga sasto polo ake tau i koa tonga i kuna katoa. Koe mea koe nei tohi i aipe. Ke hoko ai haatu i o tonga, ke hoko taingata. Koe ngo mea ai. Ke hoko haatu i o taingata. Chacho wantoni i ka, ke hoko e kakai, ke nau whiri hana koa utaki o taingata. Uhinga hanga a kirisi, mo whenga ke te mo kālati hanga beko Britania. Taipe, kai ke tau teriri. Tō o mai peo hiri whakarerei he, e mo taingata he, kai tukuangi ke lere kakai ke tau lava peo kau katoa, pea vilo le rei rewa. Fia hatoi, fia mo mautoro. He kapa e hiri he. E tau mia mupe he, e kapa te ke nofo, ka ai hafu te pira ta tau hotua. Te ke fia maari i tai. Ka te ke fia maari. Mahako ki mea peko hiri atu, e se soa jangatoni, ke taingata, ono whiri he kakai, honau kautaki. Tonga, ke hoko ai tui, mo hono whare, o taingata e nau kule. Koe anga pe gulau koe ke utoe lava analaiso, muto ke analaiso pe mo ngai loto whare, ai anga koe tau sio. Malo apito. Whamaro la he tulo siki ka pehe ka kia whonoa, ko Sinai, ka pehe ka kia ria he ngahi whamama whafofa mo tuku mahi poni. O ki lawe atu pehe ngahi mea whaasu ke tāna ke atu ke tā mea, ko pehe au longa mo ui e politiki tonga. Ko kamata ke poto ka kai nau sio ilo. Ngahi mea lahi tau wako ai, ko whe mea toton ke tau tuu ai, tako ulawa pe mawhai au ngau ele rei aki. Taimina e pare mea akirisi, na e teke ai koe tūtu uni pe tahana ne ngau e aki ai ai paanga koe na kai ke ne, na ne tala mai pe ne uhi ngaha no interview ia na ne whe mau ke atrek ha kau, ke o mai ha kau investment pa kau whatu pukoloa ki tonga. Ai koe ne totongi koe paanga e takiru ni mamano, ki he tau taha pepa koe di koe ko ngalo ai au e hingoa kau taha pepa koe ana nau ma interview ia, ana nau hanga o whakakau ai tahine princesia pio revu, e whakahoko hoko e kau tu maari e taha i tonga. E pea koutui koe kau taha pepa koe ni, o koe kau taha pepa ia he ni Amerikani. Ka koe toenga ngahi whakamore ia ai pure anga koe ni tonga, rahi au pito ngahi mau ia i tau pihe more paanga e wao no miliona, ai koe paanga ni mawhaatonga, paanga malu i koe tonga, ai na ui koe paanga mohe, na ai koe ki paanga mohe, koe paanga ina mau mai mihe whakatau passporti. Pea ne lahi ngahi mea ne hoko, ne tau sio ate ne kai ke fie maari ke kai kia. Ne whaka ilo i ka kai na nau whakatau e tau passporti, tai whakalao, ne whi pakia mo lao koe koni stutone, whigau aki moha toko taha ke hoka tangata i whonua tonga. Ai ana e hanga pe tonga ia o whakatau e passporti, ta liriu e lao koe ni, ko pau ke nofo e toko taha muria i tonga no ako hono rea, pa ako mo e anga whakawhonua he tau e nima, pa tok o angerewa ki ai natural pako sitseni, hoko sitseni, pa na whakailo kai hangarewa he,
pule anga ia he taimi ko ia, o ririu e koni stutone, to fui la koe, pa koe fok mo fo i kupu ia, o ku kai ke ngofua ke ririu e lao ke whakatonu hia i hangahi ngā ue hala ne whai ia ki mua. Pea na whanga rewa na tō whaka aspe ai, he kai ke kau e fo i lao ia ko ia maha ko e retrospective law, hono ui whakapālangi, kau kai ke maa hono whakatonga pe ku whewhe. Kai ke he koe ko sio ko aku, ko kai ke futoka ngau ke ke, mo oni au pito mo ngai whakamatala, mo oni whakamatala kone ko humaya sinai mo ria, pea pehe ka lo siki, pea mo noa, o whakamatala i koe ni lungo a, nau whanauno pea ki ai, o ku hau e ni ihi mo nau tau mua si o kita whakafo i tui, ke nau ngā ue i he loto pātoa. Pea hau e ni ihi nau tau mua whakaloku fua, hange utaki a se misika, fia mari e ai e tau timi koe pate ka whafonga, pea koe ki ha move weu i ai, koe ni ihi pe koe na nau hau. O whai e whamove weu, au take a se au si, pana nau tala mai pe nau tau ke he nau whonga ngā ue nau tau pe nau tuko mawahe. Koe lau koe ke toka te rine, na heo koe ngahi tu i he taimi koe malu i e toka te rine katolika. Pea taimi koe na hea ngai tu ia koe ko tuate walu mahalu puko ai, o tau tu usi e ulu hono mari, pea to o rewa he katolika ia mea e mawhai, pea au lewa whakotu hono siasi na ugo siasi ingilani. Pea hao pe mea i pea hiki koe mea ia ulu i ofisi i ai Vaticano mahala nau hiki ki France o nau toi foki mai ki Loma. Pea nau hoko rewa e kau taki lo tu pe ia au koe ai koe nau pure tapu, nau tui tapu, o nau hanga malu i pe ai toka te rine. Kou tano koe ni o pehe pe mo tau siasi. Koe kau taki ko nau tau nau malu i toka te rine siasi. Koe tau pehe Paisten Steiki, koe pisope, hei kai ke ne whakamatala ha mea hala, he whihala ki ai tui e kai ngalotu. Tau whatata, na tau whatata, hange koe whatata ko alosiki, na hau pea si au si au talamai, koe mea ni tamai te uto oia e au. Na pehe pe, tau pehe pe mo whohaus, so sa mita mo no mari. Na hiri pe ai pekia so sa mita, na mawahe rewa e whaamiri koe ni he nau ilo, kai ko hono foha e hoko ake o taki, pe ko ema sa mita ko hono mari, nau mawahe rewa nau tolo. Pe hoko mai rewa e anga no whire kau taki, pe au, koe piso pe mo President Steiki, tau whengao e aki, koe e nau hanga ko o malu e mea. Pe a koe kakai koe ni whiria mea runga, ko nau kekehe pe ia mo tau kau whafofonga, koe tau kau whafofonga, ne osi, whaha pe heni, tōtaha koe ni ko māteni, tōtaha whafonga le rei koe ni na whaangau e maupe mo akirisi, koe ne alo akirisi o whakataha whitu koe au ni tataki. Pea talange pe akirisi, o mai a se misika koe ia e te ne hoka te ngāue. Pea koe ia pe nei whahaki ai. Pako pehe koe au, o ku hao a tirila mea no whiroto, pako nau mawahe e nau ukurupu whatupanga, sai pe ia. Koe nau tau mua pia na toko pisnisi, sai au pito pia. Nau mawahe nau tomi he pātoa. Ka koe nau whamatala ko whai, koe nau hangi ko he nau whinga me peke nau pāma. Ka koe ne au pe koe ki novema, koe nau puri tātahai. Nau puri kotoa he mahino reo ai kakai te nau whakalere. Ai whanua, ka kou sa ia au pito au ia, he lahe whakawhipake tai ni usai. Pea koe tokotaha koe ko ikani, o huhake ia ke toi whiri me kolomotua. O tau si o rewa ku ua ai foi campaign me ai, koe tam whafonga koe ai, mo tamata. Pa hange ko lau ka ikani, tuku hange reke kakai, ko nau tau pure, oi wahenga. Po hai e whiri ai, papa e whiri maasi aosia, pehe ikani o whia maari e pei ai, ka hekai ke ririu, ai ngawe a ikani. Paka whiri maa ikani, e ke hoka tupe, ai ngawe whakamama ikani, he ko os mama e kakai e ke te mukalati. Koe mea niu kai ke ilo ko he kakai, ai ungawe ko a se asu mo mea ko whai, ko huinga e tau hao e he polkalama, he pōni. Ko ungawe ko a se asu me ne kurupu o whai, ai whakata pe, ni koe koa timi, koe nau ngā natoria, nei kai os mahino pea, nei kai whiri nau tōria he wharearea, nei whiri nau tō he kakai koe wahenga, nei whiri pe nau tōria se asu, poko whiri pe ha ki kakai, paku sai pea, ko ia ko kusio ko aku ki tō ngā he tainimu lahe ngai parparema he whai tō kona tapu,
Por marema ko na tuku waka, mahino ko mafai o fu mafasia ai tu i pe hangarewa tapu moia hangarewa ia o tau pehe o ai e kakai o nau filia te kau pe nolo o nofo he. Pe koe kau pe nolo ia o whafaha i taha pe kau pe nolo ia. Ka toa kau pe nolo koe kia hasi kakai ai te nau whafofonga e kakai. Ai toko lahi taha e kakai. He? O pi e ma severe ena na e pare mia na e whepakia mo e kakai kaua severe ai. Tala keti na nau pureanga whataha mo severe kau moi ai. Mohai, viria mitangi, o sifiri mo se misi, ma wahe apita se misi mi ai. Tau behe ko o sagaria, ko etuate sagaria, ne o sifiri, to oua ne firi, mo ne tope. To oia ma wahe apita matenia. Tau behe to teke mai ni e kainga maafanga, e toko taha ko ni koutui e toi whakama apito. He kapau ko isi ena e kau he patoa na e kau ia he tahaftupu. Holo pea isi o laka se keti ai. O to wangi au foi firi fa mui. Pa ko ia ko pehe a kuia. Ka pa ku finangalo e tu i ke tau unu ki mua ko ia pete ne fai ririu. Pa ko ririu ko me olunga me he. Ko ririu me rino. Ko ririu ko te ke i me lalo. Ko ririu ia o ku fatu ta maki au pito. He nai o si hoko pe ia i tonga i he waf mau no. Hoko ia hata hea e roto ke hoko mea ko ia. Ko no ngā ulahe mau uloa ki ia. Ua o more mo uia. Ka ea upea ki ai. Ka pau e ririu me olunga me he o ririu hi falalo koe ke tau foko te mukalati. Ko talatu e foke kaka ia ofa ho nau kautaki. Ko ia pe, ko ngata anga pe o ki whamama he poni. Ko te tukuang he ka losi ke ne whakaosima e tau programa he poni a katau loto. E wanu mau whawhita i atu he kakato e mau ki polokalama pe nolo na mau whakaamua. Mau korea i peha tāpuaki mau kautaki ki tonga ko hia ke nau lama whai ha ngahi ngāue mo whai tutu uni o whakatatau mo whinangalo. Tāpu kina whawhaitutui ma mo ngahi whamiri ka e tau te whito whoki ki si i whotu noa pehe ke timote pe mo tōnga ki nau tolu nau si whia i whisi tupe mua ke a oa te maulotu o tāpu kina aki ki nau tolu ha kātaki o kulahi, pa moha loto lah, ke nau lama matu uaki ai waha taimi e whai ngataa koe ni e mau ilo whakapapau o i kai ke puri ha mea me whafonga e a Fiona. Koe mau loto ia, o mau whai ia i he huafa si sukalaisi. Amen. Amen. Malo. Malo No, siki. no.